Yo, Jesu Christ. Tumelang. Guys, tumelang. Hopefully right. Hey, banna, tumelang, mamukila, nihleng. Tumelang, wow. And then they get the club or not at Lena Kilibit as keys. Can it make it a club or not at Lena? Tumelang, guys. Niki, tumelang. Kimang. Tumelang. Lady D, Artumela Muruti, Tumela Lady D. Mike K, Artumela Tatum Ruti, Tumela K. When I said it's a Kabualin now, what I put a Lina, Holy Musibeting, Waroya Musibeting, what I'm Funela. Yaba we treat it to Mutotsua, David Mukopanela, Tumelang, Hilda, High Five, Pastor Dumela. Mamukilani, how said Mela Mamukilani, Lunel and Robert Tebusimo, Ban Arle, Linsutile, Retabila, Tumel and 2 November, Selina and Tinani, Artumela and Tumuruti, Mukoniti, Artumela, Tando, Arandatumurutu, Honomalorumoto, Adule and Deliverua. Kitataki Halusar Tubaka and deliverance today. And Ndoka November, Mole Mapi, Papi, Tumela Pastor November. Yeah, October deliverance, guys. Ki life TikTok on, ki life Facebook on. They will say like in our life. Guys, October deliverance. Today, let's look at the bonus or Baka deliverance. Ribuaka ntena ya olora roba la lidi into tsena tsa olora oja, olora o roba la lidi into busiu, olora o the spiritual wife, the spiritual husband. Rebile ka tsona la swing. Rebile ka tsona last week. Baking yani because I remember that other week I can't know yet a life here come on because well prophet Matebula I can listen beke fitile yes Pastor Matebula can listen guys last week kabaka kwela it's a life kata makalo tulela restaurant nkwana ason this usual anketsa re kibe emotionally azange kibe right kabaka tsamaya ka tlo ke tsamaya ka tsamaya ka lo itulela restaurant nkwana kutlwa ra ke gona was very emotional because you know it takes grace and tate modimo hore batho ba understand motho wa tseba I understand why morena Jesu na botsa di disciples sa ya ke utlwa batho ba re ke mang a re lona le re ke bong ke mang a re lona a re ke utlwa lenjwetsa ka hore batho ba re ke mang ba te lona jwale ke kopa lenjwetsa hore lona le re ke mang so ka ne tonka mahuwa ntate modimo Pastor Matebula o ila Anto get very emotional guys ke labone ke kopa re kene straight tabeng ya deliverance ke kopa re kene straight tabeng ya deliverance ke eng it's a month now without getting any notification for Lekker Vrydag and blocked. Go. I get to wait alarm because yes, every Friday gets a Lekker Vrydag. Kana ina kloko busi mimi. Every Friday gets a Lekker Vrydag. Guys, are going heka deliverance.
ke buile ka deliverance, okay AB, ke buile ka deliverance, ke buile ka deliverance. I think in only 2 weeks ke ruta ka deliverance ne, or deliverance ke eng. Ha re re motho demon possessed re bua ka eng, ha re re motho o na le mademon re bua ka eng. Wa tswa ntena ya qabola ne, because most ke tla bua until Morena Jesu ke tla bua until Morena Jesu a fihla. Most ya batho ba le fifing, most ya batho abantu abaningi basemnyameni. I remember last week ane ke rapela batho, no, not last week, that other week. Thank you so much, Mpotse, thank you so much, thank you so much. That other week, Bekenyani, I remember batho ba manifesta mona di spirit di bua batho ba vomita, batho ba hlatsa. I remember, I don't know ke maana le teng last week. No, not last week, that other week. Mona ke rapela batho ba vomita, batho ba manifesta, di spirit di bua batho. And you know how hona ntho bohloko guys, jwale ka ho se understand hore di spirit di sebetsa jwang. Ha hona ntho e bohloko jwale ka ho se tsebe hore di spirit di operate jwang, ba le ba operate jwang. Yo, ha hona ntho e bohloko jwale ka eng. Yo. You know, I was part of that deliverance service. Thank you so much, Nikki. Kiona Nikki, I was part of that deliverance service. Thank you so much. I think we're now you can testify, but when about vomita, join the spirit, the manifest, me editila ibua ka robato. So this thing yauri, and you know what is painful? Most about to lead it all. Badinka for granted, but banka ditoro hanyani. I'm going to make an example. I think it's Tuesday. Is it Tuesday? No, ka Wednesday. Ka Wednesday. Haki tsuwa. No, haki robeti busiu. Ki ona le motho ya nhlabang injection. Ene ke a utlwa. Ebile wa ikokotela so. This person o kokotela injection mo kokotlong wa ka. Guys, it was a dream. Mar ha ntse yetsahala. Ka ke feel now this time I sa le toro ne. It's something that is happening. Wa bona motho o ngotlela ntho injection. Ene bethelela. Ke utlwa wa ishapela injection. Guys, can you believe hore kamora nako ke a ke utlwa hore le tsola ka le sebetsi le a shwa. Ke a ke utlwa le tsola ka le sa sebetsa hantle ne. Immediately ke a le tsola ka le sa. Number 2, ke a ke utlwa hore body ya ka ya crampa. I body ya me ya crampa. Wa ba le ntho e reng ye wena so ba o kinya sick these people. And then that sick it goes otisa. Ke tswile immediately kanka minting oil ke kopa ke tla le tsona ka fiti fela guys, ka fiti fela. Kanka anointing oil immediately kanka anointing oil ke be ke ne ka ha qetile kanka metsi ka di rapella ka nwa itsa qetile immediately I qeta ho rapella ntho tseng ke a kutlwa something is not right in my body ne. Ke be ke tsoha ho ba le ntho e reng nka metsi, ke be ke nka metsi ke a kwa kopanya le letswai ne. Ke nka letswai ke le tshela ha qetile ke nka anointing oil ke le tshela ka mo ke nkile letswai
ka le tshela ka mona qetile ka nka anointing oil ka e tshela ka mona qetile bekeng ha ke qeta o nwa ntwe ke metsi ana le letswai le anointing oil itla qeta o dino ka utlwa hape body ya ka stretcher and hona le batho ba sa tsebeng hore hona le batho ba kgonang ho kenya batho AIDS ka bosiu ba robetse hona le batho ba HIV positive ba thotseng AIDS through ho lora oja through etaba ya sexual ya ho lora o have sex bosiu hona le batho ba kentsweng AIDS hona le batho ba nwang treatment full time ba nwang treatment and some of them they are not positive mar ba kentswe AIDS ke baloi so baloi ba kgona ho kenya AIDS baloi ba kgona ho kenya cancer batho baloi ba kgona ho kenya TB baloi ba kgona ho kenya basadi cancer ka diumpung o thole mosadi ana le cancer ka popelong basadi baloi ba kgona ho yetsa ntho engwe le engwe ba kgona ho kenya qitho ba kgona ho destroy the relationship ba kgona ho destroy manyalo ba kgona ho kwala ditšhelete ba kgona ho kwala di business there is nothing guys mata baloi ba sa ikgone ho yetsa yonke into abathakathi ba yenza but ka bomadimabe like I said in the past you know what is painful ke hore most ya dikereke ha di etse deliverance so wa bona yeno guys yeno yona nkutlisa bohloko most ya dikereke they don't do deliverance e go rapella batho ba lokolla di spiriting tse ba tshwereng and most ya dikereke di etse deliverance ke buile ka re bo Roma bo church bo Western bo Fura bo Apostola bo di Assemblies of God bo di Faith Mission you can name them those churches kaofela most about adieti deliverance ZCC kaofela adieti deliverance and that is why today when batho ba shebella deliverance ba bang batho ba re ke fake ba re ya stage you again Sunday batho ba rata ho kena di show ntsa ka tsa kereke ba re yo ya stage you November o stage o le shano November wa fake because batho ba tsebe deliverance ke batho ba tsebe di spirit di operator jwang batho ba tsebe re di spirit di a bua so many times guys ke rapelletse batho ba ngata ba o di spirit di bua o thole hore baloi ba tla ba bua ka o motho and the worst part guys ye nngwe dangerous ko re batho ba tsebe hore di spirit di a kgona ho bua ka motho when o rapella motho di spirit di a kgona ho manifesta di bue ka motho di bue hore ke runa bo mama ke runa ba destroy bophelo ba motho yona ke runa ba mo yetsang ba etsang eng batho ba di tsebe dintho tseo batho ba di nka hore siyaxoka batho ba tla ba ntse ba bona November ba stage bo November ba maka and ka bomadimabe abathaka today they are busy destroying maphelo a batho ke go ba re gutleleng hape bukeng ya ntho ya Harbalin Daniel chapter 10 ne Daniel chapter 10 thank you so much kima ladies ke mmona kima le maka akuna mathakathila bobongani ai bangani ke na rana now when ubala Daniel chapter 3 iri a ke tsebe ke ma ya ka mpalang ke tlo kopa hape ho bene motho ya kena a tlo mpalla iri verse 1 ka Daniel chapter 10 verse number 1 iri ka selemo sa boraro sa puso ya Sisare ne kgosi ya Persia Daniel ya neng a bitswa Belshazzar a fihlelwa ke molaetsa ona ene e le nnete empa o ne o le thata hore motho a ka utlwisisa Daniel o ile a senolelwa molaetsa ona ka pono mme a utlwisisa then verse number 2 ka ona matsatsi ao nna Daniel ka ba bofifing ka di beke tse tharo tse tletseng ne ka itima dijo tse monate ka ila nama ka ske ka nwa veini ka ske ka itlotsa ka oli kapa
Oh, ka ke ka itlotsa ka oli di beke tseo tse tharo. When we check mona ya pele, ke batla tlo le ruta guys hore some of you dintho tsa lona di a tshwarwa esikhathini ibitswa isikhathi di a tshwarwa semoyeng. Hona le baloi ba operatang semoyeng. Batho ba bangata ba rata hore ha ba bua ba tla re no hona le mafatshe a mangata, but nna ke tsebela only two world. Ke tseba a physical world and the spiritual world. Nna ke tseba mafatshe a itu fela, a spiritual world and the physical world. And kapo madibabi, most ya runa but rest we only know the physical world. As much as the spiritual world but most of us are going to understand him because I've learned something but about CB or do you know guys, do you know that ke gona ho bua le motho ya shweleng? Nna ke gona bua le motho ya shweleng. Number 2, do you know that ke gona ho lata soul ya motho ke itlise ke bue le yona? Ke gona ho lata soul ya motho. Ke a tseba batho ba sa tlwaelang dintho tsena ha le tlo nkutlwa. Ano zindiva ke a tseba ha le tlo nkutlwa. Ene ke a tseba ha le tlo nkutlwa next. Hash e ka re nka be ke na le phone you know e ka re nka be ke na le phone ye nngwe okay ke go ba ke qete taba yane ya ntho tsa ka dingata ntho tsa ka dingata tse ke batlang go di ruta mo ntho tsa ka dingata but ke kopa ke mpe ke leke o di qhaqolla ke tla le ntshwarele ka sa le nkutlwa ke tshwara mane le mane because ke batla go ruta ka dintho tsena hanyane. Ke kopa qetella yena ya ka ya injection. Ha ke fihla kerekeng a ke tla bua injection, ha ke fihla kerekeng ha ke ne ke rapella batho ba manifesta ke ha ke roma ke rapella motho be ke re ke kopa o mpitsetse batho ba ne ba nhlaba injection. Ke ha ona le ntate mong wa moruti a neng a bua ka ro motho a ntjwetsa hore go hlabile injection because of 1 2 3 4 5 6 ongo ntate no a bua ka ro motho a ro hlabile injection ha re tlwele yone because le ka se understand. Ke batla go bua this thing because I'm not laying ha kere batho ba bangata they don't understand this spiritual world is operate jwang. Abantu abamningi abayazi ukuthi thank you Hleka thank you so much to be a part of the family. Now but spiritual wealth is sebetsa jwang ka tsatsi le leng ene ke bua every day ntho ena hape ka tsatsi le leng o swaka o dula botshabelo nna ke a tsamaya ke a Joburg ha ke le Joburg ene ke tsamaya ka Sunday ne ke a driver ke tsamaya ka Sunday bosiu ke fihla ke robala Joburg then come Monday ke a tsamaya ke kela Sandton a ke ntse ke le Sandton ke ntse ke itjella ke ntse ke shopa ke etsa eng bana ba uswa ka ba mfonela johle obuti ba mpitsa ntate Mruti bana ba uswa ka ntate Mruti ma o sino vula o kene hospital and o tlo etswa operation now bosiu bona o tlo etswa operation ba se ba mo makile hlong hore operation ya e tlo etsala jwang. So ke ba botsa ke botsa tshedi ke tshedi what happened ka Usinomvula are Usinomvula o itse tshware ke hloho and then yaba o ba weak then Usinomvula ke o swaka yaba ha sa khona ho bua ha sa khona ho etsa next but we try to call you on ka Sunday bosiu but phone ya we nilla guys I can check there was no missed call phone nya ke tla tsena the missed call but nilla leona yeno batho ba ngata ba tse hore ba loi ba gona ho tshwara network ba loi ba gona operate spiritual world ba tshware network ya hao that is why rena le batho ba reng I'm still waiting for the call but I eat khale o tholo re khale o phonelwa but the problem kore
ibanjiwe itshwerwe network ya hore ska ba kena. That is why some of you le emetse di tšhelete di tshwerwe, ba bang ba lona le emetse di call di kwetsu because ba le ba gona operator spiritual world and ba tshware dintho lefatshe la semoya. Okay, then banjotsa re phonetse re try to phone but phone we inilla. But I can say I miss call. But because already can understand our the spiritual operator job, can understand our okay, bakwetsi and bakwetsi network, battery network. Then Kabanjeta, Banaba Usaka Bar, Otibe Usnumvula, we to operation Busiu, Bafanda. Kibekere Kupaweli doctor, it's one thing by me it's operation. Begijota doctor, Kupaskala is also operation. Kijobek. Kisantin Karnoki Kupaskala made operation because Usaka cool. And mind you, Muteki Banka and Okeni ICU or admit to Okara ICU. Then Kibekero no scala made operation. So doctor confused, I understand what you're Kibekero, but you will understand that Ki confused. Kibona this lady and I can keaka. But Odula Jobek. And then Batudula Tabans. Ne? Then ki kopanele na ki close ki kopabua lwen ki koparie di koloi ki motsiara re fikaria koloi ha fika ke re ho yena ki kopa ho ruma o lo sheba o swa ka hore o etsalang ka yena eno lo mpatlela batho ba loileng o swa ka. Guys, ntho ke bua I know ho batho ba bang ba sa tsebeng deliverance ezinye izinto ngeke nizi understand and I can blame because problem haselona but bana ba tshwantse ba le route hore the spirit di operator jwang ke ba route ba lona and no ba ningala la renom dintho tsena dio I ke tlo le blame because I understand hore lona let's be next clueless because ba route ba lona ba tshwantse ba le bontshe hore dintho tsena di operator jwang ha ba yetse deliverance. So ke fitla ke rapela this lady ke re yana ke o roma o lo nshebela batho ba lo yang o swaka ba mo kentse moriana. This lady qala manifest ka ra koloi re ka ra koloi a qala o manifest ha manifesta a bare ke bona bobbe ba babedi a re ke bona ka re ke mabitleng o kwetse maga a re ke bona ka re ke mabitleng mare ke bona bomme ba babedi ke bona ba besitse mollo ke bona metsi ya mangata mo ka re ke batla bitsa bomme ba ke batla bua le bona. Then go bua bomme ba ntse ke ba hopola mabitso a bona ke bo bomme ba ke ba bua hore re kentse o swa o seboko hlohong o swa o haile ntlo kgolo ke mang yena tlo ha ntlo kgolo re batla mmolaya so that is why re mo kentse seboko ka re tsamaya le lo ntsha seboko seo. Then ke ba bua rona re lo sentsha. Guys, Kisaru kuranteni ki boni ki. Can I get all the newspaper so? Can I get all the newspaper? Negitol le bontsha hore o swa ka ona le jwang. And then ke be ke re ntshang sebuku se le skintsong o swa ka. Sebuku sa ntshiwa ba re sentshitse. Then ha qetile ke botsa this lady o bone eng a re ke bone ke le mabitleng pela mabitla e ka re ke botshabelo ke bone metsi a mangata ke noka ene hona le noka pela mabitla botshabelo. Then a ba re ke bone motho wa mme ya robetseng spetlele ke bone a ntshuwa ntho ka re sebuku hlong. The following day, the same day also ka ke ntshuwa spetlele. The same day, mutana lo operation, the same day, kianso hospital. Recently happened, unakula, beki ya butabela, ibila bana ba uswa ka ba njetsoro, uswa wa kwaleya ka sifubeng. Wa kwaleya, rekopa otle ke beki re no ke tla. Ke beki re hospital ba ba re e admit hospital, ke beki re no ke tlotle. Ha ke twa mona beki tsamaya ke ikela ha uswa ka. Ke fumana baradi ba hae ba tsamaya. Ba re ba lo mushe ba spetlele be ke rapela moradi o swaka go bo bua mme mongata rona gore mo kentse ntho ka sefubeng mona re batla mmola re batla mokwa ya ba ke mo rapela a qetile ke ke gutla a ke ya le spetlele o swaka ke a tswa spetlele a discharge the same day le gutla. Guys, now ho ba bang ba di exit tsaka
Emma emo ore ngwana hae wa kula ngwana hae ha ji di spice ngwana hae ha right in ke be ke re ho yena exene ya ka ene ke mo tsotsa ke ngwana ho nka mo thusa less than 10 minutes abare yo hale ke matha ke mathilo hohle ho latwe di specialist ngwana ka rap anto ayetswa di operator a ho chekwa hore ke eng ke be ke re ngwana ha nka tseba hore ho etsa etseng ka yena less than 10 minutes ke tla be ke tsebe abare okay ke etse tswa ke be ke re ba molata ba molata abaka wa 2 years ngwana 2 years afika ema ka pela ka qetile ka bitsa mmemo ho timema mageta ka re mmemo mageta nka le tsole be mpeng ya ngwana itsa qetile ka re lona batho ba loileng ngwanena tlonkwana ke a o bua boragadi wa mosadi eno hore no ke runa ba motlammeng ka re motlamme ka letlalo la pudi simbophe ge fele le poko re motlamme ka letlalo la pudi a ska baja re tlamme malahae a qetile ka re mo lokoleng a lokoloa ya ba ngwana o fodile nka le tswa tsa dintho tse ngata tseo ntate modimo a di entseng le nna maobane ke ne ke na le problem ya spinal ho seng a ke tswa I had a serious problem ya spinal ka baka ya ka gymming ka mane ke batla ho gymisa spinal saka but ha ke fitla kerekeng ke hantse ke etsa ke rapella batho ba manifest ke ha ke re baloi ke rapelle memong ke re baloi ba nloile batle kwa ke ba njwetsa hore ke ntse thithiboya spinal insa and I had a serious spinal problem maobane mare I didn't go to the doctor a ke a etsa ke rapeletse fela motho ba manifesta baloi ba ba re ke ntse thithiboya ke tse ke bo mang ba tsebang thithiboya but sukufake thithiboya ka re le ntse ya ba ke fodile until today. So the problem is when batho ba ngata ba tsebe. I remember last time healing my mom arthritis and she got healed same time. Wa utlwa karabelo ke yona wa bua are wa hopola ke rapela mama he arthritis ya ba mama yo fodile ke nnete guys. So batho ba ngata karabelo lot of people ha ba tsebe di spirit di operator jwang ke go bare qetelle ona le motho ntse mpotsa wa ke sa buli sekolo hleng ha ke kgone mo fa attention now Daniel o itima dijo ke batla o tla tabeng ena ya hore ho na le spiritual world ho na le a spiritual world mo baloi ba gona go operator lefatsheng la teng and guys siyaziwa lefatsheng leno la spiritual all of us re a tsejwa guys le a tsejwa baloi ba gona go tseba le di movement tsa rona they know baloi ba gona le o tseba hore o kae baloi ba gona le o tseba your plan baloi ba gona o tseba le dintho tseo le di buang why baloi they are able ho etsa ntho nngwe le nngwe. So there are people who don't believe ukuthabathakati they know everything baloi ba tseba ntho enngwe le enngwe batho ba operatang lefatshe la semoya la buloi they know everything ba gona iphetola ditshintsi ba gona iphetola magundwane ditweba ba gona iphetola dirurubele ba gona iphetola dikokonyane that is why ba gona go lata ditšhelete ka tlung that is why baloi ba gona go nka ditšhelete safe that is why baloi ba gona go nka tšhelete walleteng ya hao that is why baloi they know they are able to do everything because baloi ba gona go operator lefatsheng la semoya. Now here is the thing, most of us baloi ba re tseba re a tsejwa. Now here is the thing, ke kopa ke qetele because ke kopa o tlo le rapella. Here is the thing guys, ke batla go bua. Daniel o fastile for 21 days ne a itime dijo a batlana le karabo ho ntate modimo. He was looking for this answer ya ntate modimo. Then e be verse number 4 ka lona letsaka e be ka letsatsi la mashume a babedi a motho mong la kgwedi ya pele ke ne ke emele bopong la noka e kgolo ya Tirese ya ba ke la leletsa mahlo aka
ke a sheba mme ka bona monna e mongwe ya apereng seaparo se entsweng ka lene thekeng a itlamme ka senyepa sa gauta se sesweu se entsweng ka sufa a ke tsebile ke tlo kopa motho a tshwereng English a mpalle guys. Dr. November Mora o qetile sekolong a graduata Harar but no o na le lefu la hoa epilepsy e se bile e affected ka go jwetse Puleng there's a magistrate e monje ngwana hae o ya sekolong sa bo pilot o eba pilot a ithuta o driver a ithuta the time a qetang skolo a tshwantse a lo driver flight a tshwantse a lo drive eba a pilot. Guess what? Ke a shapwa ke tswekere ngwana eo moshimane eo a shapwa ke tswekere ka letsatsi leo I mean ka nako a tshwantse a qete a tshwantse a lo sebetsa ke a shapwa ke tswekere ha qeta shapwa ke tswekere mama ya ba motlisa kerekeng mama ya ba utlwala gore there's a pastor uthi Pastor November mama ya ba motlisa kerekeng ha ke rapella moshimane eo family ya mosadi eo bo ragadi wa hae ke ba rekentse ngwana o metswekere gore a ska ba sebetsa ha re batle that boy a sebeletsa mama hae ya ba mo qetile ka mo rapella a itlhaba ya ba ha sa gona ai ka mo rapella a ba shapo then ke a tshwanela ke a thola mosebetsi a thola transfer from Bloemfontein a lo sebetsa Gauteng ya ba ra arwane since I mean a lo sebetsa Cape Town. So what I'm trying to say na ga itse diaka ha se epilepsy to his spirit ke tlo fa scripture yo modimo ka ntho tsa ka dingata yo ha dingata Mballe Puleng bala Mark chapter 9 verse number 14 ke tata ke tlo bontsha gore ha ona epilepsy ke rapeletse batho ba bangata bana bana le epilepsy. Epilepsy is a spirit. Epilepsy is a spirit. Epilepsy is a spirit. Auswak epilepsy oh, we read in Daniel chapter 10. Daniel chapter 10. Daniel chapter 10. I saw it with my own ears, but my ex-husband is having it. But ba bangata bana epilepsy guys ke a le kopa ha una epilepsy rona re khona go itwanela. Yes, but sometimes if you're not anointed for the spirit tseo sometimes hona le tse ding tse tla go hlola and I don't know if you rapela le tsona the spirit but ha re tsebe ho dilwana oh that don't know if re phela le tsona the spirit but ha re tsebe ho dilwantsha ke tlo le thusa ka speed ke tlo le thusa hlanovi o hlahile a sena lona le padile ka 3 years o tla mpusane ke mampusane a re o hlahile a sena lona le padile ka 3 years a se epilepsy ke spirit. Mark chapter kitse o bale Mark chapter modimo ka nna ke tlo etsa jwang because ke ne ke re tsetela taba Daniel ke kopa tlo tla wena Puleng ke tla tlo thusa Puleng ke kopa tlo sheba mo ke kopa ke petela taba ya Daniel. So Daniel a itima dijo ne guys ke kopa fela ke se ka sheba di comment le and this step Daniel a fasta
a itima dijo. Then a batla karabo ho ntate Modimo. Ntate Modimo a romela karabo. I want to emphasize tabena ya hore ho na le lefatshe la semoya leo re sa bana ba Modimo ba sa le tsebeng, leo le bo ntate moruti ba ruti bo doctor bo professor bo ma bengalazi ene ba bua fela ka lona ba ra ba le tsebe nix. Then here is the thing, Daniel ha qetile o itima dijo e bere ka tsatsi le leng a bona monna ne a le jwang a pere in e verse number 6, mmele wa hae o ne o benya jwalo ka lehakwe le phatsimang, sefahleho sa hae se ka lehadima, mahlo a hae aka mabone a tukang, matsoho a hae le maoto a hae a benya jwalo ka lethosi, le hlakudisitsweng, okay, le a benya jwalo ka lethosi le hlakudisitsweng, lentswe la hae le utlwahala jwalo ka modumo wa letshwele la batho. Verse number 7, ke nna fela ya ileng a bona pono ena, banna ba neng ba eme le nna ha ba ka ba e bona, ne empa ba ile banna ba ne ba eme le nna banna ba ne ba eme le nna bona ha ba ka ba e bona, empa ba ile ba tshoha haholo ho ba ileng ba baleya ba ya ipata ke tsebe why. Okay, ke batla ke tatile ona le mo ke batlang ho ya teng guys, le ntshwarele ha ke sa bale hantle ka baka leo ka sala ke le inotsi ke buhile pono e kgolo mme ka fellwa ke matla tshobotsi ya ka ya fetoha ne ka tshereana mangwele ka utlwa lentswe la hae. Verse number 11, motho eo a re ho nna wena Daniel ya ratwang haholo utlwisisa seo o se bolelang ke se bolelang sona ba ka maoto wa hae hobane ke rungwe ho wena hoba a rialo ka ema ke ntse ke thuthumela. Verse number 12, yaba o re ho nna se tshabi Daniel hobane ho tloa ka letsatsi la pele leo o ka lona o neng o qale o batla kutlwisiso le ho ikokobetsa ho Modimo wa hao, thapelo ya hao e ne utlwahale, mme jwale ke tlile ho arabela thapelo eo ya hao. Empa lenyolo ile sireletsa mmuso wa Persia le ile la nthibela ka matsatsi a 20 a motso o mong. Yaba Mikaele le leng la manyoloi a ka sehlohong a nthusetsa hobane ke ne ke se ke setse moo ke le mong ne now ke kopa re shebe ntwela guys, ke kopa ke explain because ke bala ke tatile because ke a tsaba re ke tla explain. So Daniel we itimedijo for 21 days ne wa fasta for 21 days, same day ntate Modimo wa Araba, same day when I qala fasting, same day Daniel ke arabua. But guess what happened? Now here is the thing, Daniel o emi mona ne in a physical world, Daniel o emi mona physical world e mona, but ntho Daniel na sa itsebi kore beside the physical world there was a spiritual world again. Kaudimo there's a physical world, guys as well, there's a physical world, spiritual world. Daniel yena o emi mona spiritual, o emi physical world o emetse karabo. Lenyoloi ha le fihla Daniel ke yona o emi mona, lenyoloi ha le fihla le re Daniel karabo ya hao ga le Modimo a file yona, but the problem lefatsheng la semoya
karabo ya hao e ne tshwerwe teng impendulo ya go bibanjwe e ne tshwere lefatsheng la semoya ka mantswe man Daniel gale a thotse karabo ya hae first day mare karabo ya hae ke e tshwere lefatsheng la semoya now lenyolo ile la le fika le bolela Daniel le re bona gale o arabue but there was an angel ya mmuso wa lefifi eneng e thibetse karabo ya hao so ka mantswe man the karabo tsa runa before di fihla physically di qala spiritually and spiritually ke mane mo dintho tsa runa di lwantshwang teng that is why baloi ba operate spiritually because most of the time ba dilana le dintho tsa runa before di fihla ho runa ba di thiba before di fihla ho runa that is why most of the time ba bang ba lona le tlabe le lora leja when uja you must know that there was something in it obuleya ba re baloi ba ibone ba ya ithiba when ulora robala lento ba thiba something them always xa ba phuphisa usitya ulora uja unwa ulora le karametsing kukho izinto abazinqandayo tseo ba di bonini tseo ba di thibang hore disketsa etsala disketsa manifest so there's a spiritual world and ka bomadimabe bana ba ntate modimo ba letsi bile fatshe la semoya number 2 batho ba bang kukho abantu hona le batho ba kgonang ho tswa from their body ba tsamaye spiritually ba tsamaye hona le batho ba kgonang ho tswa mmeleng ya bona because number 1 motho yentswe ke dintho tse 3 motho yentswe ke body soul and mind body soul and mind so batho ba kgona ho tswa ho sia body ya bona ba tswe ba ken yo ke hopola ntate mong a njwetsa re November a re ka tsatsile ne ke shape katse ke le Dansville there's a place e bitswang Dansville mona Bloemfontein a re ke ntate ntho ke mantate ke mo lebetse a re November ke shapa katse itsa ke shapa katse itsa haiwa mme wa ka tlung a wela fatshe bo a re meane a re ke ntate Fundi a re a tla o ntate Fundi a re tate Fundi bona o nlemaditse jwang tate Fundi a re ko lemaditse jwang because nna ke dutse ka ntle ke shapile katse ke shapa wena meane ke a robeile loto a lwantsha ntate Fundi a re bona ka nako no shapa katse o shapile nna nena wela fatshe a robea and ntate Fundi ka nako tsona o na ishapetse katse so this thing batho ba itsebi abantu abaninji abazansi ya uqetela enkileng ka ibona nna personal nkile ka bona bomme ba 6 ba 4 ba nkuka ba ntheola bethe nyaka nentse ke dula Freedom Square ka nako eo ke ne ke bone bomme ba 4 ba nhula ba ntheola bethe kawa ba nhula itsa ba tlotswa ka nna le mating ka bona bomme ba bang ba 6 ba dutse ka tlasa dining room table yaka bomme ba 6 ba dutse dining room table ba dutse ka tlasa le mat ka tlasa tafole ba yentse second ke ne ke bona hore batho ba kgona ho nka soul ya motho I saw that hore motho ke body and soul and mind and most of the time ba loi ba kgona ho nka ho tswa di soul ho di body tsa bona ba tsamaya ba tle di jarteng tsa rona ba kene di jarteng tsa rona ba rejese ba robatse le dintho that is why some of you o tla be o bone mme ka next door eno mono mme ka next door na le teng ka tlung ka mona eno na tsamaya ka tlung ka mona batho bo sa understand hore mara is that possible hore mme ka next door ka tlo kena ka tlung yaka ke no tletse ba ya kena bana ba go gae ba ya ngena because batho ba kgona ho tswa mmeleng ya bona batho ba kgona ho tsamaya spiritually body tsa batho di kgona ho sala ka tlung this lady ne le PA yaka there was a lady ne le PA yaka o re he ntate Moruti nkile ka bona mohlolo o re nkgono wa ka a re ine re ka tsatsi le leng a tswela ka ntle a re una bone nkgono wa yona robetse dimabete so nkgono ya robetse dimabete wa mmona hore a nkgono ke yona dimabete
a re ka nako tsane yena o tswela ka ntle a re ha ke tswela ka ntle ha ke fihla le mating nkgono wa ka ke yena ke na le mating a re mfundi a re Dr. November ke so bone ntho jwang a re ka ba confused a re nkgono wa ka ke mmone o betheng mara ha ke tswela ka ntle ka bosiu ke yena nkgono wa ka o kena le mating re kopana le mating a re ka tshoa ka tšhetša I don't know what happened ka ba confused ka wa ka ferekana a ra so ka ke ba right ka nka nako e telele ke sa nkgono wa ka sa mpuisi le yena ba sa kgone go buisana ena le nkgono wa hae a sa mmatle because a re ke ne qala bona ntho jwale ha ke tswa ka tlong nkgono wa ka ke yana hodima bethe nna ke tswela ka ntle yena nkgono ke yena pele mating ke kena ke kopana le yena le mating so ezi zinto ziyenzeka and ba bang ba lona ha le di dumele nna ke bone bomme ba fo ba nghula bethe ba re ba tsamaya ka nna and then ke be ke bitsa lebitso la Morena Jesu ke ne ke thusi ke o bitsa lebitso la Morena Jesu ya ba ke a lokoloha until today. So guys ke go ba qetella Daniel ona emetse dintho tse tshwereng moyeng hona le dintho tsa runa tse tshwarang lefatsheng la semoya that is why baloi ba kgonang ho tshwara di success tsa batho ke hlola ke rapella batho baloi ba re motho o tla motho a re ha ke mo rapella ba re motho ena o tlo atle be ke re le bone jwang ka tleo ya ba re a bona re kgona ho bona motho a tlo atle re kgona ho bona because baloi ba kgona ho atle yengwe ya dintho I don't forget what I saw e ka re ka botlo re qoqela ka e ka re ka botlo re sherela ka tsatsi le leng di buseng e ka re ka re qoqela so that batho ba di understand hore dintho tsena di teng yengwe ya dintho tse dangerous ke di sangoma le baruti yengwe ya dintho tse dangerous ke di sangoma le baruti mpotseng ba dangerous jwang yengwe ya dintho tse dangerous ke di sangoma le baruti Patrick, thank you so much to be part of the family. Ke kopa re qetelle re atla o di sangoma le baruti ke kopa re bueng ka yane ya epilepsy a re bueng ka epilepsy epilepsy ke Mark chapter 8 chapter 9 verse number 14 epilepsy re tlo bua ka epilepsy lona ntse le nana re ke di epilepsy ha ba fihla verse 14 ha ba fihla ho baruta ha ba fihla ho barutwa ba ha ba fihla ho barutwa ba bona letshwele le ba tietse hare le ditsebi tsa molao di ntse di pheagang le bona hang ha letshwele lohle le bona Jesu la makala haholo mme la mathela ho yena la modumedisa a ba botsa a re ke eng eo le pheagang ka yona le bona e mong wa ba letshwele a mo araba a re moruti ke tlise mora wa ka ya nang le moya o semumu ho yena o nang le moya o semumu di mumu ho ba semumu ke spirit okay ke tlise mora wa ka ya nang le moya o semumu ho yena e be re kai verse number 18 kai le kai mo o mo tshwarang o mo tabanya fatshe kai le kai mo o mo tshwarang o mo tabanya fatshe a kgethetse makweba a tsikitlane meno a satalle guys ke kopa le utlwe o mo diela fatshe a tsikitlane meno a satalle a tswe makweba ha qetile a batia ke epilepsy ntho eo ke ma e tshwereng ka English ke a kopa thank you and hope favor the trigger sugar diabetes epilepsy
high blood baloi ba kgona di kenya ntho tseo baloi ba kgona di kenya epilepsy high blood sugar diabetes in kaofela AIDS cancer TB do you know that hona le AIDS ya rekiswa which chapter ke ntse ke bala Mark chapter 9 verse number 14 Mark chapter 9 verse number 14 guys let's about AIDS ya rekiswa AIDS ya rekiswa AIDS ya rekiswa Nane let's about AIDS ya rekiswa TB ya rekiswa stroke se ya rekiswa Abi That okay? everything le kae It's English. ke kopa Mark ngwana chapter 9, chapter verse 14. Okay, and when they returned to the other disciples, they saw a large crowd surrounding them, and some teachers of religious law were arguing with them. 15. When the crowd saw Jesus, they were overwhelmed with awe, and they ran to greet him. 16. What is all this arguing about? Jesus asked. 17. One of the men in the crowd spoke up and said, Teacher, I brought my son so you could heal him. He is possessed by an evil spirit that won't let him talk. 18. And whenever the spirit... Should I continue that? Sure. And whenever this spirit seizes him, it throws him violently to the ground. Then he foams at the mouth and grinds his teeth and become rigid. So I asked your disciples to cast out the evil spirit, but they couldn't do it. Jesus said to them, You faithless people, how long must I be with you? How long must I verse 25. Mbale 25. Okay. Verse 25, when Jesus saw that the crowd of onlookers was growing, he rebuked the evil spirit. Listen, you spirit that makes this boy unable to hear and speak, he said. I command you to come out of this child and never enter him again. Thank you so much. Amen. Thank you so Amen. much. Guys, but Luna, how about the epilepsy? Le ba isa speaking. Thank you so much, Pastor Lekau. Thank you so much, my pastor. Luna, how much epilepsy? Bana ba lona ba tshwara ke epilepsy. But ba le ba senya future ya ngwana, future ya motho ka epilepsy. Yo. Baloi ba kgona ho senya future ya motho ka epilepsy. Ba e senya, ba e destroy. Ho te motho tshwere ke epilepsy. Ba tseba hore epilepsy a ke tsebe ke rapeletse batho ba ka ba tshwereng ke epilepsy. Ke tibekile. Ke a ileleka epilepsy. Ke a ileleka swekere. Ke a ileleka TB. Ke a ileleka cancer. Ke a ileleka AIDS. Ke a ileleka. Ke a dileleka. There was a lady yaneng a tloa entong. Ha tlo kupua hona le motho a tlo monyalang. Itse ha tlo kupua the guy are ke romela family yaka. And then ke a kopa before ke romela family yaka next week but ke kopa retest peng. The lady tsa ha tester she was HIV positive. Atla hona re tate morutino ka ba don't understand what happened. Ka itse ke mo rapela ragadi wa hae are ke mo kentse AIDS ha ke batla nyalo. Ke mo kentse AIDS. There was a lady somewhere ka Lesotho ka man. Ha ke itse ha ke mo rapella ba lo ibare every time ha tlo nyalwa re mo kenya AIDS. Every time ha ona le motho mo proposang re mo kenya AIDS. Hore net bana ba motshape re mo kenya AIDS. Ba lo ka ba re etsa hore a ska ba nyalwa. Once a tlo nyalwa fela re mo kenya AIDS. That is why some of you la le ka lo test ba bang wa tsa ba lo test you will be surprised and very shocked. Recently, ne ke rapela this boy
o ile a bua mona ne ke bua le yena mona re tate moruti November nna ke bile HIV positive ke so robale le motho ke ba HIV positive and I came to you ke on rapella wa leleka di spirit AIDS ya fela because baloi there is nothing yo ba sa kgoneng o yetsa. Then the problem ke ena he ke go bobala ntena so that they understand that ke marena bobedi 2 Kings chapter 5 if I'm not mistaken ke o qetela guys. I be 2 Kings chapter 5 verse number 25 ire ke bala verse 25 Gehazi a kena ka tlung a ema ka pele ho monga hae Elisha a re ho yena o tswa kae Gehazi a re ha ho mo mohlanka wa hao a kileng a ya teng. Verse 26 e ke ratang empa Elisha a re ho yena ha o tsebe hore ke ne ke ntse ke tsamaya le wena ke ne ke ntse ke tsamaya le wena ka moya ke ne ke ntse ke tsamaya le wena ka moya ha monna elwa a thewa kariki ya hae. You know what happened mo ke ka nako tse Gehazi re umathile ka mora Namane along asile Elisha ka tlung. Gehazi o sia moprofi o sia Elisha ka tlung o matha ka mora Namane o fihla anka di gift tsane tseo Elisha na di hanne Gehazi o fihla di nka ka botsotsi ha qetile fihla lo di pata tenteng ha qetile Gehazi o mathela ka tlung o tla ka tlung Elisha wa motsotso kae Gehazi o re no ha ona mo kileng ka ya teng Elisha ra ko bone ke ne ke ntse ke tsamaya le wena ka moya. It means Gehazi la sa tsebore Elisha antsa le ka tlung o kgona ho tsamaya le Gehazi spiritually. Le luna guys ya etsala tore baloi ba kgona ho tsamaya le runa spiritually. That is why some of you abile ha o itso jwalo. And at the age of 25, and when he went in to his master Elisha, asked him, "Where have you been, Gehazi?" "I haven't been anywhere," he replied. But Elisha asked him, "Don't you realize that I was there in spirit when Naaman stepped down from his chariot to meet you?" Thank you. That is why hona le batho when ulo sainela di deal ba teng ba o shebile guys. Ba khona le bona. That is why sometimes when ulo etsa o ya interview sometimes bona tshintsi tsamaya ona le tshintsi fela all of a sudden bona tshintsi some of you bona tshintsi ka rakoloi ayelona ke di monitoring spirit into tseo ba tla o shapa ka monitoring spirit ba tsamaya le wena ba loi everywhere o bona tshintsi e setse morao o bona how heaven tshintsi sometimes how re fela o bone once mohlangwana le meeting o powerful o bona tshintsi fihla dula mo kapa e dula molomong fela ebe o bo e tlosa e qetile impukane e qhibile tshintsi e qetile bona sometimes chiki fela hore spider web how re fela spider web o kisela sere wena o re fela hai ke spider web hey ha se spider web ntho le se ba qebile se siqitho ba o shapile ka siqitho ba qetile ka wena o tla bona everywhere mo yang teng dintho tsa o di sa tsamayang. That is why today most ya basadi ba lwana le banna ba bona. Basadi ba bangata ba lwana le banna ba bona. Banna ba lwana le basadi because ba kgona ba lo ba shapa batho ka siqitho. Monna hao a o tenehele ya o qetela dingata kopa ke kwale dingata kopa
hote le ka hara koloi kotsi ntho kotsi itsinsi ikotsi baka vele ke nnete tsinsi di tsinsi yes butterfly baloyi wa tso ba etsang ka yona ba romela ho hlohlora mithi miriama butterfly agree ha ifufa yetsa tjena butterfly yona ba sebedisa le spider ha bohloko butterfly di etsa tjena ba khona tshela miriana butterflying e be etsa tjena e be tshela miriana ka tlung ya hao be le kwatelana be le lwana ka tlung le sa tsebe le tsekang ba qetile ka lona di tweba magundwana di tweba di lata tšhelete di kgona nka tšhelete maphoi ka hodima ntlo a majuwa maphoi a dula ka hodima ntlo ke di monitoring spirit ba kgona ho mamela ntho engwe le engwe le buang ha le ntse le qoqa le kgona ho mamela o utlwe fela maphoi a ntse re qiki ka hodima ntlo maphele same monitoring spirit maphele same monitoring spirit qetile guys now hona le batho ba tla o jwetsa hore dintho tse tsa matswai nna ke sebedisa matswai nna ke sebedisa metsi guys nna ke sebedisa yonke into ke a di sebedisa and ke tla o jwetsa hobane why I'm going to tell you why ke be qetile ke tlo le rapella creation kaofela ke ntate modimo creation kaofela ke ntate modimo ke ipeta qetile creation kaofela ke ntate modimo to boy Peter ke alkwele Abi, ke kopa mpalle Genesis chapter 1. Abi uteng? Genesis chapter 1 verse number 11. Okay. Okay, Genesis 1 verse 11 says, Then God said, let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant. Ke kopa ke bua ka Sotho sa ka go tsena sa ukutla se sengimela. Modimo a re lefatshe le medise jwang le ditlamatlama tse nang le peo le difate tse behang ditholwana tse nang le peo ka mefuta yohle lefatsheng ne ha fela ha e ba jwang e ba le mme. Okay. Then God said, let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant. Ntate modimo. Guys, nkutlweng lona ba nahanang hore it's just that ntho e shapang batho ke runa batho ba decide-ang hore ditlamatlama re batla ho di sebedisa jwang ngabantu ba decide-ayo ke batho ba decide-ang hore ditlamatlama ba but there is nothing wrong ho sebedisa creation ya ntate modimo. There is nothing wrong, and there are people who will tell you no dintho tsena tsa matswai dintho tsena tsa dikereke tsena tsa bo metsi tonton guys it indinitleleng if usa kereke we sa itse deliverance it will never understand the creation operator jwang batho ba sebedisang batho ba tsebang nna haholo nna because ke sebetsa ka deliverance. I know exactly creation is powerful jwang and bana ba montate modimo ba Kriste ba pholoso a ba tsebe creation ina le matla jwang and yes a le tsebe and that is why
disangoma di le qetang ka meriana. That is why the colleague tsa lona di le qeta ba ni thakatha ngemvelo ka Thixo ba le loya ka tlhaho ya ntate modimo because bana ba ntate modimo ba Kreste ha ba believe creation in ba hlola ba tla mona ba tlo bua di nonsense motho no Jesu Kriste o re file matla but ha ba qetile ba lebetse yena morena Jesu he's the one ya ileng a tshwela mathe fatshe a pikitla seretse a tlotswa sefofo a qetile a re ho sefofo se tsamaye se lotola 7 times ke morena Jesu a boleletseng scroll I mean ke morena Jesu a itseng sefofo wena ke tlo tshasa ka mathe ha qetile ko tshase seretse ha qetile o ya nokeng ya silwane o le itlhatswa teng. Today, bapholoso ba tshaba metsi ba tla o jwetsa hore metsi ana le di-mermaid bapholoso ba tshaba metsi but morena Jesu le yena o kolobeditswe nokeng ya Jordan o kolobeditswe metsing but bapholoso they will tell you hayi amanzi a wrongo batho ba sebedisang bo metsi ba wrong but and that is why today because rona re le bana ba ntate modimo we underestimated taba ya creation and ntho e ke ratang ba loyi banka creation ba sebetsa ka yona ba loya ka yona ba re qeta ka yona ba re qeta ka yona ke kopa ke le fe sephiri bana ba ka ke le thusa ene le nkutlo the only thing wrong ke hore e sebediswa ke mang kingdomong efe that is the only difference. That is the only difference. When Tate Modimo a roma Moses Egypt, Modimo roma Moses, take the stick and go to Egypt, kamula mona, and then you go to deliver Shabasa Israel, kara Egypt. But let me tell you something. When Moses afika Egypt, Moses and kamula moahi aula shala fasi, Bible Pharaoh, abitsa dingaka tsa hae le tsona tsa nka melamu ya tsona induku zazo ba zilahlela phansi ba lahlela melamu ya bona fatshe kaofela molamu wa Moses wa fetwa Noah molamu wa dingaka tsa Pharaoh wa fetwa di Noah kama ntoma the only difference it was the kingdom of fela Moses was doing this thing Ali kingdom he was representing the kingdom of God. It's just that hona about to sebedisang creation ba represent the kingdom ya le fifth. That is why re about to ba loyang ka creation that is why re about to ba nka ditlama tsa ntate ba loya ka tsona because of bona ba decidile ho nka creation ya ntate ba sebedise for the kingdom ya le fifth. So there is nothing wrong. There is nothing wrong. There is nothing wrong. There is nothing wrong, and the lady is saying it's a You know. Nanga unsa sicitho kanje.
Kitse. 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 Na. Kinsa kutokantu. Kinsa kutokantu. Ndika ile tsaya ka jwa. Na kinsa kutokantu. Ka tlamatlam yo nna ke sebedisa. Ka tsatsile I remember Ntate Modimo said something very powerful. I was at my bedroom. So ke a hlapa. Then ke butsi di blinds ke tsa. Ke shebile ka ntle. Ntate Modimo ke a re honna Ntate Modimo a re bona sefate sane. O ka etsa breakthrough. Ntate Modimo a re you can take that. Ke se sefate ke 3. A re ka nka sefate sane. O bolo sebedisa o bula breakthrough ya batho. Ke re breakthrough. Ntate Modimo a re ke re mara se dry. Ntate Modimo a re ke mara se dry. It was winter. In the winter. Ntate Modimo ba re a re wa bona se dry ha sena ditholwana. Mara Ntate Modimo ba re sefate sane it is not like se dry. A re sena le ditholwana. It's a matter of season. A re nka sefate sane o sisile. Ha o qetile o se sebedisa so ka ke tshoa. Ka ke tshoa. Ntate Modimo a re se sebedisa so ka ke tshoa. Modimo a re once o ka nka sefate sane bo se sebedisa o se etsa so ha o qetile breakthrough ya batho e sebedisa o etse ka sefate sane because sefate se ba dry batho na le nako yo se beyang ditholwana and a se beya ditholwana a se dintsha ho sona. Ntate Modimo a re there are people who are dry but if o ka nka sefate sane bo ba fa sona lona le tsweng Ntate Modimo bile dintho tse ngata ona ka ditlamatlam. I remember ka tsatsi le leng ke shebile sonoblomo Ntate Modimo ke a buang le nna ka sonoblomo ke di tlwele a re buang ka ditlamatlam ke le rapella le tla dinka hanyane ditlamatlam ene ba tla le qeta baloi ka tsona ba tla le qeta hle ba tshela dikoloi tsa lona ka metsi bosiu ba di fafatsa di kae dikoloi tsa lona di a shwa di eme bo mechaniking koloi tsa lona di kena di accidenteng di tshelwa ka creation ya Ntate Modimo ba sebedisa creation baloi. And you know what is painful kore creation ya mamela creation ya mamela una le timane ke rata mona yana ya nhlansa every time ke bala ya nhlansa yin ayena ya nhlansa yin ayena ya nhlansa. First King no Second King creation ya mamela hloswaka ya mamela hla monate jwang hope favor tlhaho ya mamela ndo abi mbale Second Kings chapter 6 verse number 5 ke go ba ke ba le ka sotho ere empa ya re ha emong antse a rata sefate selepe sa tšhemoa mofeng sa wela ka metsing eo a hoa a re a nna elwa mongaka selepe sena se adimilwe. Verse number 6 moprofeta wa Modimo a re se wetse kae eo a mmontsha moo se wetseng teng. Elisha a rata a rema thupa Elisha a rema thupa a yagela moo mme selepe sa phaphamala hodima metsi selepe se lahlehile motho lahlehetswe ke selepe ha se qeta ho lahleha selepe Elisha o nka thupa ha qetile Elisha o roma thupa hore thupa e tsamaile lata selepe se lahlehileng. Today baloi ba lata ba roma thupa e late ditjhelete tsa lona baloi ba roma creation e tsamaile lata ditjhelete tsa lona yo Modimo wa ka mpalle abi
Amen. From verse 5 says, but as one of them was cutting the tree, his axe head fell into the river. Oh, sir, he cried, it was a borrowed axe. 6. Where did it fall? The man of God asked. When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it into the water at that spot. Then the axe head floated to the surface. Grab it, Elisha said, and the man reached out and grabbed it. Ke a stick. Slap Amen. to Elisha urume tupa ilate slepe mo silahlehileng teng. That is why baloi ba kgona ho nka ntweng. Yo, nna ke a le tlohela guys. Baloi ba kgona ho nka dintho se tlamatlama. Ba sisile ha ba qetile. Ba be ba bitsa monna wa hao. Ba bitse monna hao ka lebitso ba re Thabo Tloho. Ba ba ibutswela ba re ba bitsa monna wa hao. Which chapter? Chapter 6, verse number 5. Second Kings, chapter 6, verse number 5. About Banna Balloon, Luna, about Amatotawen, Banna Baluna, but Bichwa Kamiriana. Number 2, Basadi Baba Bahona or Shapa, the Punana Tabona, the Kuku Tabona, Bediba Munat, Basabedi Sakal, Lenagina Leona, you here. Here. I ain't deny your bazala, need some to call it. Deny you, Kim. Leona Lin. When Mona how Ubumulansa, Ose Febe, Ubatakamara Litikatilani, Litikatilani Wanaka. Kia, Skelataman. Skelataman. Nagapon don't say you talk. Skelatamai. Kinayo. Obana powder. Here. Powder here. Obana powder here. Powder here. Yeah. Ke powder here. Powder here. Baloi. Ba dingaka. Di khona ho decide hore di etsang. Ba nke powder ena aba qetile ba mix. Monna wa hao ba be ba mo bitsa ka moriana. Thabo Tloho ka 12 o'clock motho ba emale mating ba bitsa Thabo. Abana okay. Monna hao abatswa ka tlung a matha. Lona le a dlala lo.
lona la dlala Bishop Zondo na rata hore lefatshe lena se la bomma rona a se ba bomma rona mo lefatshe lena se la bomma rona le abantu abadlala that is why ba bang ba lona banna ba lona hona le batho ba reng ha o robala le wena ha o tsohelwe mara ha fihla ka ntle wa tsohelwa banna ba lona ba nkwe ka meriana jo ona tswe jwalo ka dikobong puleng ke kopa o request hle ke kopa o request hle ngwana rona ke o kopa a re ona tswe jwalo a re jo ona tswe jwalo ka dikobong a bitswa a se leshano ba ya tswa ene ba bang ba lona le kwatela banna ba lona monna ka ke se ba ya bizwa because batho ba sebedisa tlhaho yes says puleng Ntate November auswaka wa nkutlwa ntate ke utlwa hantle ga tsedi ya ka ke a utlwa jo ntate November wa kona bitsa le ka dikobong ha ke re ke mo hlodisa ka festere kwa no o tshela ground o tshelela ka tshepiso ya ba o ile o fihlela ka jenoleng le robetse ka dikobong ntate so ka nnete ntate November batho ba di dumele ya ba o ile auswaka batho di etsahala ke nna ntate a ba dumele ntate November ke nna ke buang ka ngwana wa epilepsy go di ntatella jwalo ke tlo rapela le wena vandag ke tlo rapela o ka ngwana hao o teng ntate November o mo kae ka dilemo o teng mona o teng o mo kae ka dilemo o 28 ke moshanyana kapa ke ngwanana o 28 ke ngwanana kapa ke moshanyana ke moshanyana okay ke tlo o thusa ka tsedi ya ka actor from Market Theatre ke moshanyana ho etsahetseng ka yena ke moshemane ntate November ke re ho etsahetse eng ka yena hai o qadile fela bana le lefulo la o le re sa le tsebeng ho fihlela ha graduate kgetlo le la boraro ke ha bana le lona permanently e ba ntho eo a sebetse ha etse nix ebile clinic ba itse lo khola grant moya wa ntate moya wa hallang le dula kae ausi wa ka le dula kae ntate le dula kae Sharpeville Val okay ke kopa fela ko mamele fela ke tla bua le wena ke kopa bua le network ya o ya nsukudisa network ya nsukudisa Zuzu ntate mo kutile kae re tele kae zo hape nna ke batla lo bua ka ntho ke a utlwa ntho hao ya go fela phofu eo nna ntate ngwana ka ona nsi fela like mohlana sa khutla utlwa a re nka ke kham ga sheba o bona ntho ka ntshweng ga sheba ha bone nna o bona ntho ka ntshweng so ke he a se tlo di bua mihlolo ke dinoa mesenene ke ba ya ba o tsamaile o fitla lona jwa bana ba o shapile ka qitho bana ba o shapile ka qitho o swaka I'm sure it's either bana ba o robatsa le dintho kapa bana ba o butswela bosing ne ke go bala le tsona ntate mo o nolo ra robala le ntho bosiu ba o kintse qitho bana ba o kintse qitho ene ka bo madimabe problem ya qitho o swaka se dula se affecta bophelo ba hao ba di relationship a ke na ke next ha ona motho a ka ga nkga ha ona motho a la nkemisa ntseleng ba ka ke batho ke batho la ka ke batho ke botho ba ntate wa so se ke ituletse fela ke a o swaka o dula kae
You want to send a gun about Cape Town? So was a Cape Town. I think that will go away. O kila bua le nna ka ntho ya qeto. You like a work, like a way. Ke phela jwa mehleng ya ka nna. Oh, ke a hopola. Ausi o re ntate wa ngwana o ine re a o sheba e ka ra so ene ka ro tshweni ya ba o tsamaile o fihlella tsatsing le. Ntate September ke mfumane ka thunga mono wena ntate November a bua a le mong. So itse ke kana ka ha man ke bo mama bua le bona a re ntse ke sa bua mara ne ka go bua le batho a ntse le gata lena. That's why ke reng modimo moholo a se gale bo lo sa batho di nnete fela tsa bophelo. Thank you gaitsedi aka ke tlo thusa. Thank you gaitsedi aka ke tlo thusa ke tlo rapela le wena. Okay. Thank you. Joy. Okay, ka hodima Joy ke mang ke Mpho ke mang? Mela ntate Moruti. Yes Mphoza. Ntate Moruti. Jo na wa ka ntate Moruti o na tsoa fela a phutha ka tlung di sofa a phutha. A tswa tsamaya. Ke kopa le shebe o siana o reng a re le nna wa ka o ile a tsoa a tsamaya a sa tena. Bo osi bomme lempa le sa tsebo re bana ba lona ba bitswa jwang bosiu ka tlhao ya ntate Modimo ba bitswa ba lo ba gona o e sebedisa ba bua le yona e be mamela a tsoa a tsamaya ausi o ra phutha dintho a tsamaya a phutha dintho ntate mo a tsamaya after kgwedi fela a kenya divorce no ha re se re bua tje ntate ke process e mona wena o no lo ra eng o sa kono na le ntho tsone re robala le tsona wena kapa o no lo ra o ja kapa o no lo ra eng ke ne ke lora e ka re ke ne ke lora ke ja ha o ntsona le yena ke lora ke ha ntse ke na le ene ke ne ke lora ke ja ene ka go jwetsa ntho eno e bohloko jwang ba lo ha ba batla o destroy le relationship tsa hao once o qeta o thola motho fela mohlang o qala o kopana le motho ya o ratang fela o lo robala le ntho kapa lo re o ja motho eno tlo robala le wena ha mo fela o tlo nyamela o tlo robala le wena ha mo fela o tlo nyamela jwale no ntate o matha mona sa ntsa bile ibena a batla go khutlisa o sa matha mona hape ntlong tla ba tlile una ntsa tsamaiswe ke baloi go jwetsa sephiri ke tlo le rapela le wena gaitse diaka moipone ke bone ne requestile ka Facebook ke kopa o request ape ke tobeditse ka phoso ke kopa fela ke tlo rapela moipone ke bone ne requestile ka Facebook ke kopa o request hape Puleng Puli and I don't November network ke batla go sokodisa mo ke a utlwa gaitsediang network ke batla go sokodisa ha dintho tsena di ngata ntate November bophelong ba ka kakaretso fela tsena ha o hantle next ha o hantle ntate November ntate na tla ba tsa le leng a tla tswa jolo bosiu a ba khutla ha ke tla ke lo robala be ke tshwara ke boroko ke ntse ke le ka dining room ho bohla ha hore ha ke kena dikobo ha ke lo kena dikobo ke be ke jwetsa hore ke tlhotlhore dikobo pele ke kena ka dikobo ela ga ke tlhotlhore dikobo meriana mekalo e kentsweng ka moo ke tlo hlantshwa fela hore a bane le lebaka la hore ba neng a nlahla and mandu ke moruti wa bazalwane oh hai ke
Really? No, go just about it. Baba Zorana Badi to marry in Totana Sabuloi. Baba, they don't believe with the spirit detail. Baba about. Ona ka o bolaya o kopana lo ka pa so ka fate sa perekisi yo ene ka ba mathata mara ku ona ba bo entse ka sona yena ka jeno. Okay. Now, when I join unto Lora, unto tswela pele Lora o ja ka porobala lintho. Inte yetsa la taba Lora o roba. Ndete November na. Wa nkutwa ndete November. Ke a utlwa ga tsedi yaka. Yere na physically ke la ka jeno ke la bone. Ka la bo ka ke nene ga no ko mametse tse ke bua lona ke maobane. I think ka la bobedi. Ka la bobedi ke a kutwa ke keto ke nna ka dikubo ntho ya palama dikubo le nna. Ka be se ke rapela because ke na le ntho ya go ke rapela go di gona o suta hone. Ke utlwa tsena physically ke tse ke shebile ke so go ba ke keto ke nna ka dikubo. Re tlo le ka tsatsilena. Ke tlo rapela le wena. Ke tlo bar wa Lora o ja ka porobala lintho. Nana ke loga ke go bala le ntho. Ne ke loga ke go bala le yo. Okay, o soka ke kopa ke tlo thusa ke tlo jwetsa re o etse jwang. Okay. Guys, ke tsere dintho tsena tsene ke di bua. PB2. Le mo go twa ka ga leboa haholo go ntate modimo. Twa ka ai kunenge ka side dinyaka nna ke tadile ke lengwa mmeleng mona ne a go close to a month ke lengwa mmeleng ka moga mo ha ntse ke ha qeta ho lengwa he ya ba jwale motho wa ka re engaged. This guy ha re tlamehile go robala re dula ke long distance relationship, so ha re tlamehile go robala tse mo go twa ka ntho yawa haibo motho wa modimo ho etsahalang ai ke na le stress he ka wa chatima ka understand because koleni ka ta o chaisa ka nako eo kana na ke stress a kole and stuff go khatla pele ga tsa bedi hape ntho ya etsahala achi ho hlompha botho ba hae ntho go ska tlosa men budu wa hae ha ke mo botse ke ya gawana ga tsa ba go date November ka go jala ena jole sele ka uma matwa jole le nna ya ba se ke shintsha attitude ha ke sa performa di duties tse ke di tlamene gore ke di perform jole ka mme ka tlung ntshwana tse ntse jole ha ke sa metsa di ja ke sa metsa eng date November ene ba sa ne ke mo fa silent mode engwe e sa tsibisale re sa bui re sa etse next okay fine ga gawana date November situation ene e jwalo then e ho tleta benya bo dijo ke lo ga ke ja ene ka gola last month ke lo rile haholo ke ja ke sanketsa since this Monday ke qadile fasta ka Mantaha la bedi ke tle fasting ya ka maobane ha ke tsatsing ka la boraro ha ke tlo ha qeta ho fasta actually previously ne ke na le this thing ya spiritual husband o ke la bana ke lo ga ke go bala le motho jalo so maobane tsatsing ka la botatela fasting tate mo go ka ho say ya sa khutla hape spirit seo ke lo ga e ka reng go na le batho ba tsotseng e bile ke dutse dima motho a ntate e ke ntwena gona e ka nna go tla etsala ntho mara fortunately ya ske ya etsala mo go twa so ntate mo go twa ho ngata hona jole tjenana relationship ya gona ha e hantle ho hantle mo go twa be ke ha e fele re sa lwane ho hang so ha ke tse kopa ngwe rapedise mo go twa Njwetse wena no kwa tiswe ke taba gore ha tshwantse le etse tshebeletso ka kamoreng le have sex e ne wa ntho ha e sa sebetse wa tsa ene se ntho before ine ke na ka mara ho longwa ho ne ke na le stina for yena ne kutla ke sa morati kutla ke monyonya ke metse le yona eno ya ka tlung eo ya tshebeletso ka tlung ya ka kamoreng ya contribute le yena ba jwale sense ke le jwalo fela ke motho ona a go yende a jwalo a thotseng a sa etse next ntona e qadile ka moraro mmele wa ho hlohlone hi guys ke kopa ke tlo jwetsa re etse jwang okay mo go twa now le no o ntsona le mthone ya gore le ne go bone o lo re spiritual husband
ne se qala go gutla maobane ka mora fasting ya ka ne se qala go gutla maobane after a very long time. Yeah. Se tlo di stepana le wena. O ska ba tswa wena ke kopa o ska ba tswa. Ke mang ke karabo kapa ke mang? Okay, no problem. Ke Karabelo. Karabelo? Yes. Ke o utla Karabelo. Bana beso ba sebaka se ke se thotseng nna nte moruti o tlo ntshwarela a ke tlo bua sa le ka seqetho ka nako ene le hore ke nyetse la nte moruti nna ne ke ka kerekeng ya hao ke sa le Bloemfontein ka tloha ko Bloemfontein ka lenyalo ke ya Joburg so nna la nako ene le hore ha se ke nyetse re nyetse re na le bana mahana ko entseya ke tla bona ke robala le dintho bosiu ke je ene ke a tseba vele for mona ntho e ke spiritual husband mona ba njisa mara ka nako tse dingwe o thole ke hatela ke kgone le ho ithusa ke a hatele ene le monna ka se ba ka go bala le nna se kutlwa se ke sa mo feel man se kutlwa a ke sa mo utlwa le ha ka re wa ke le ka ke sa mo feel se ke mo tenehela kutlwa ka wang ga like ga ke sa kgona hore ke mo fe le ena ka hore ntsa tshwere ke tsa hae ba mo shapile ka epilepsy and before ke hopola ke ile ka motsa ka ba tlo shapa ka ntho e so le so etsa 1 2 3 4 a se etse ene ke bona hore ba ne ba intse hore a ska mmamela itse ntho ha e se etla e motshwara and ha e tshwara ha e regisi ke ha sa ntse a tshwara ke difitsa ka makweba maleme o tshwanetse a tia ke ha e thoma jwale na se thomile jwalo ya thoma ba motho mo ene ga ke kwatile fela ka montlo o na thapa ene ga ke thabile o na kula o tla teng go nthola ya ba qetella hore ntho ya ha ne ke mo thusa ke mo tshwara ke bua ke rapela e re he mosazi ne le movenda monate e re mosazi kana go inchebile e re mosadi we e be ka e sheba ke re wena ha monna wa ka wena ke re wena o spirit ha monna wa ka wena e be ka moga mo monna ka wa phapama a ipotse ke re ke go etseng kana go tseng ha sa tseba le bana ba and I had that moruti e nngwe ke enang le ntho hona le me editshile e khona go kena le ko baneng o thole go bana ba ka mo kerekeng ba ka kerekeng each and every day ma o thole go ka mo hare ha o rapela ntate modimo bona ha ba khone go bitsa ntate modimo ba khone go bitsa Satan not ntate modimo o sa o pa ntate moruti a tsa hopola hantle level worshippers ke a hopola bana ba ruta ka ba bua ka ntho le hore ba bitsa lebitso la Satan and how ga ba rapela ba re ntate modimo ba etsang ba se khone go ntate modimo ha re tlweleo ke batla re tle tabeng ena jwalo ka monna hao monna ka o ntse a le teng and o ntse a se right ka nnete o ntse a na le bothata boo o ntse a na le bothata bo ka se fele ko botse because of nne wa hae o tseba hantle gona o mo entse because of ke se ke le ka loga ke bona nne wa hae and ke mo hlola nne wa hae ke ha nsa di sa ka dinoa ka a bitsa le bitso for gona di betse ngwana wa hae ntho e right sometimes wa kwaleya ha kgone ho etsa next le no ko mmereko ba mo khathile guys mare la bona dintho tse bohloko di a etsana okay ke kopa ke tlo qetella fela ska ba tsamaya karabo ke mang ke good man modimo mane goodness wena bothata ba o ke na ntate moruti ke na le HS ke tswile ka ga lenyalo and then monna ka a ga qabana na le ena o tswile ka tlung fela re tswa lefung ya ba wile okay fine ha ba tlo bua le nna ha teng godisong ya bana and then le di relationship ka mo di apala ko a ona motho nka ka reng ke stika ho yena ke a goodness o tenela robala le ntho o swaka o na le ntho robalang le wena ke robala le ntho le mo matsatsing mo ke lorile ke bofuwe matsoho ntho e robetse le nna fetsa robala le nna ka tsoa ka rapela hoseng ka 6 ka ke bofuwe matsoho ntho e mbofile matsoho e nkwetse le molomo kore e le ntwa pakeng tsa ka le ntho ke sa tsebe ke eng I guess mara wa ke le jwetse Satan o tsamaya ka pace o dim ene dikereke di ngata kore dikereke di ngata ene batho bana ba ntse ba bua dintho tseno
ba bang ba tsamaya dikereke di ba etsalla ba tsamaya Ke a ja ene pastor ke tsamaya kereke every Sunday. Le baruti ba ya tla mo ke dulang teng ba rapela. Le yesterday ne ntse ke na le thapelo le baruti ya 6 o'clock. Le nna ke a rapela ke eme ka thata ke a rapela mare moya o ha o fihla ke a kgathala ntho ha e tla ke a kgathala le bana ha ke ba buisi ke ekare nka thola ene ke a tseba gore e tlo fihla bosibu ha o qala go ba jalo ya fihla fela e robale le wena e robala le nna motho I was all it's so emotional. Dintho tse motho di utlwang tse baloi ba di etsang ka maphelo a batho and ka bomadimabe dikereke di ngata baruti ba bangata mare sheba di-spirit di disiwa maphelo a batho jwang and guys ha le qetile ho na le batho ba ha ke le jwetsa ke re batho ha ba tsebe gore le manyalo a destroywa ke di-spirit spiritual husband spiritual life ka nnete a ko utlwe no kaofela batho ba ntse ba bua mona ke bao banna ba bona ba tsamaisweng ke baloi ke kopa nka ba go qetele ke tlo rapela le lona ke mang a ka hodimo mane Ke Hope Ntate Moruti. yeso Dumelang. yalo Le kae Ntate Moruti? Re le kae? Dumedise le partnerleng. Ke kene ha ntse o santsane o bua ka taba ya di-spirit tse like tse di tlang kare ke malwetse. So apparently mama ka o na le sugar diabetic, o la diagnoswa kgale. But ke a gopola ha ke fetsa ho pholosa e tla kotorong ba mpontsha hore there's a spirit se se tlo attackang mama and it's from ko family. So nna ha setse e etsahala physically ka re mantho ke e bone. So somehow mama ka o connected on some of the things that tse di etsahalang mo bophelong ba ka le tse yena tse mo etsahalelang. So recently I think it's 5 years now it's mo attack. Yeah, and then Holy Spirit yang gopotsa attack again. Abali low sugar, again sugar diabetic. And then over so violent, wabona motho le o fitang like o tswang twin. Holy Spirit, this is a spirit, rebuke it, rapela. And then ka be ke ba bolela gore ha etsang so ha ke fetsa o rapela fela ba re mama o betere ka bona gore no actually mama ha ne di insulin ha ne di ntwena ya ka o ntse o tlhalosa Ntate Moruti gore re ba mathisetsa ko dipetlele ko di hospitaleng and re ba lematsa even more Yeah, than no. gore rapele because it's a spirit se ba atekang. I'll show ka So king. I think I'm even close gore go asking Ntate Moruti ke mametse Ke re no ke nnete ke confirm ke no batho ba iswa dipetlele for no reason ke di-spiritual issues ntho tsena so no re le wena o etsala eng Lena, when it comes to relationships, there's no relationship edulang. It's either na ha ke thotse motho right. It tlo ba nna ke mo pushang. It's either re tlo lwanela ntho e nyane fela e be go fela. Or it's either that person will just like so di ngata like and studying body le di bala ke ntse ke re ha modimo o se ha santsane a bala se it's like o chokonna. So, yeah, and especially from co family, it's not even from maybe co living or next door. The family co family and ke connected le ko mama because so many tse di tsala modimo wa mpontsha lo mpontsha tse ding sa tse gore ke di etse jwang today ke lenne ntho engwe ya gore ha ntse o tlhalosa gore le tlhago ya modimo ya utlwa. And then we just prefer just to pray only. And then I remember how like no house no feta horrible you were bathing and then Dima blela so Lena Kileka Bali voice as well. Kabeka rebuke in the name of Jesus, I rebuke that thought. Sometimes we even rebuke the Holy Spirit to blela unkancheso we say it's choose. Hi, Ntate Moruti. Today I've learned something, and I was even passing how to utoma ubua ka ntho tse dingata le ka
spiders, especially about spiders, monitoring spirits, those things I will even rebuke. And I think it's a bit more sometimes it's why am I rebuking these things? So today we'll look at a fail. Thank you so much. It's about Samai. Kitoli Jota decision. Lulu. 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 Hey, and the Yes. Kiboli. Yes. Who's under the moat? Rutenekai Lulu. Hey, Hey. kidding. When I wait, I think. To go on tell hang for like you want to take. Little go Ricky on tell hang for the November. I'll tell you. For 2 minutes. Scartewa. Where's I? That's Kikupalinke meeting. Ke go pa rapela le lona la ta metsi ka dikhapo ne le latele letswai ka spiti fela latele metsi ka dikhapo lona batho ba lorang ba ja lona batho ba lorang ba nwa ke kopa le late metsi ka spiti fela ka spiti fela kopa le tshele metsi lata metsi fela ka spiti lata metsi ka spiti fela lona ba lorang ba ja ke batla go galemela seqitho le sejeso se lelekang dipartnera tsa lona bea letso la gago kara bea letso la gago godima glase eno tjena solanka please guys ga ntse ke bua le lulu ke kopa le nke metsi le matso a lona lo a bea so diglase tseo di sekala di tloela di buleile ke kopa le di kwaeleng tshela letswai kara metsi a lulu Hey, I'm the moat. wena o etsetseng ke bone o commentile mano o etsetseng You are gonna every topic in a work and the moat. First time Hanika habo that do head na hloka face. Kanyalane, Narinyalane, in fact, it was a coffee. Ha, Kiniki Haniki action having highly, na a galo of Saba. Was it Papa had Mukasi, Fella Jolocan? Ne, the dear Fishanko to go Pretoria. Harry Fishako. Ukila Banakunale, Bora Hadibala Belu, Unza Sabaze, Kala Wabon. Ne, le night Kala Wabon. Posa Hore. Je know when I came and on the Raza Honali, when I go to a boat. Bora Hatch. we shortcut ka enyane lulu o be mogutshwanyane fela e ya straight to the point Oh, but the ones have very horrible. Got have on cookies. Give us 1 night so tune. Then I've had you a day. That night, oh, have a sharp, who will not singing, and then the following, who will listen, and then the following day, who got a mohai. The Brazilians who gets a mohai, galon, for the funeral on Sunday, ne? To visit the monarch, ne? We do what ne? The 2 November. Harass and Harris and Extra Sharp. We took up my 12. The Ugo man, the finally something man, sent us at a woman. He married. You got a bobo going got a door, ne? The 2 November. Who really 50 fell after give that thing you got door, ne? I just talk about give Copan and Lemonam and natural wopilum back ever since the Lifanda had well with. monna wa le teng bethe Mo, ne? Batho ha ke fetsa mo ntho tsa nke e bona so e le menu e nyo ntsha mare bona ke sitone hore ke re batho ke push or something ke enjoy ke kutletse bohloko after ke re batho
ka ba sebete sa go gobala le ntho e tshwabegang so e khutshwane e kananyana e meno a nyontshang e sene bona go re bile e ntshega e bontsha go tseba ke a etsa ntho ke etsang ha ke tsoga teng bosigo ha ke fetsa go etsa mosebetsi o nyontshang o le tokolosi ke go se nne le go tokolosi bele ke motho sa ke mo bolelela ne a re fela ao yo e ba o feditse ke busa go batla ntate then after ne ka morao go teng the November ne re ke fetsa go tlhapa so ne o da ba re mo gone maybe after ebile after maybe boma month or two ka ba bolela yo hey ka re ka change perfume o perfume e ena neng a ena ka shop a nthekela yona ke ha se ya neng mo ka ranta perfume ya ka go ka perfume ke re mo perfume ye ke wena o ntheketseng yona a re nna ke re batho ke re bona a re maybe o reka di-phone ke ga se nna ke e rekileng ke wena ne ke tseba hantle go perfume ya gata a re ke kopa o e change-ge gore maybe ha ke sa e rata from there ke ne ka tswa dilo tse dingwe tse nyontshang mo sefatlhogong e re batho ba ntšhaba so the November photo ditšhomi tsa ka ba re mosadi sa mo testa kana ka fisa ko docteng ha ke fia ko docteng ya mine ntate wa teng ke ha a sa batle le go a cleanela pelaka a re mo gona a re o sena ha ke buisane le batho before ba testa a re ha ke buisane le batho before ba testa a bitsa sister tsa kwana a re ke kopa o teste mmeo ha ke buisane le batho ba ba so ntho botlhoko jwalo ke tla sister a tla ke ne ke tswele pele sister a tla ka di-test a di-testa bona di-results e le tse ne re di tswa no tsa monwana a re ha ebile tse ha ke di believe a re sheba ke batla sephakeng mo di isiwe ko laboratoring lefatshe le tla le negative a re ke batla se tswang ko laboratoring nako ya teng re bua sa gore eme doctor o palelwe ke go dula mo setilong sa gae ke palelwe ke go ke dule mo setilong sa di-patients o eme so a re bona ke tla o bona ga di-results tsa laboratoring di ka re okay doctor bona di say only 3 days ke ha ke paretiwa ha ke go maitla bo botho ke pareti ya doctor wa ba ke ya go doctor ha ke fihla doctor ke tse di results tsa hawe mme nna ha ke sa tseba bona o tshwere ke a re ke kopa o mpo bona doctor a se tswa e tse yona ntho ke kala go e bona also a re khutsufatse o kae monna ha o no he's gone I ke ne ke go bolela now the relationship is out there last time next in that November next guys ha ke le jetse kana no go bushula gore yo ke le jetse guys ke titile ke go rapela le lona that is why ke tlhola ke mametse batho ba bua ba le negative for manyalo ba le batho ba blame banna batho ba re indoda ya me ya phuma monna ka wanse banna ba lona ba bitswa ka meriana bana ba lona ba di-relationship tsa lona di senywa ke di-family tsa lona di senywa ke batho kore di senywa ke batho di senywa ke batho ba le jellang mona ke kopa le nke letswaileno le tshele ka rametsi ana le lona batho ba ntse ba shebeletse nka letswai and then o tshele ka rametsi ha o qetile be le kenya monwana ka rametsi ao kenya monwana ka rametsi ao ke kopa le bua mantswana guys ke kopa le bua mantswana e re morena Jesu tsatsing lena ke dumela ka pelo ya ka ke confessa ka molomo wa ka jalo ka Bible e tšho jwalo bukeng ya Baroma chapter 10 verse 9 e re mang le mang ya dumelang ka pelo ya hae a be a confessa ka molomo wa hae gore Kriste ke mora wa modimo Bible re motho eno o tla pholoswa e re ke nna eno ke a pholoswa letsatsing la ka shekolena ke dumetse morena Jesu go wena ntshwarele dibe tsa ka tsohle tseo ke di entseng o hlapole magopo a ka e re morena Jesu tsatsing lena di lekane
tse entsweng ka nna le tse entsweng ka lebitso la ka ke tseba kapa ke sa tsebe dilekane tseno kaofela ke a di-councela ke etsa selekane se setjha ka kreste ka madi a morena jesu e re morena jesu tsatsi lena lokola bophelo ba ka nyopisa dintho tsa balloi e re lona balloi guys e bueng ena e re lona balloi nako ya lona e fedile dijeso tsa lona di fedile dintho tsa lona di tlo tswa tseo le ntšhisitseng tsona ke kopa go rapela modimo wa ka ya phelang morena jesu moyo halalelang ke rapela setšhaba sa gago modimo wa ka lokileng seo balloi ba destroye maphelo a bona ba ba robatsa le dithokolosi ba ba jesitse ba ba kenya dijeso ba tlama manyalo a bona ba tlama di-business tsa bona ba tlama katlao tsa bona ba tlama prosperity le di-successe tsa bona ke rapela ka lebitso la jesu wa nazareta modimo wa ka ke a tseba go na le lebitso la morena jesu lentswe la gago le re ga re lebitse lebitso lena balloi dithokolosi meriana balloi e tlo nyopa ka lebitso la jesu wa nazareta ona jale ke romela mollo ka ra metsi ena ao ba ba tshwereng mollo 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 madi a morena jesu modimo ka batho bana ba tlo hlatsa lona balloi le tlo tswa le tlo tsamaya now 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 modimo ka ke rapela metsi eno a fetwe madi a morena jesu a fetwe mollo ba hlatse dijesu di tswe dintho tsa balloi ka lebitso la jesu e re ke nwa madi a morena jesu e re ke nwa madi a morena jesu tshwarama e re ke nwa madi a morena jesu ba bang le tlo hlatsang right now modimo ka ba tlo hlatsang ba tlo vomita le tlo ntsha leleta le tlo hlatsa dijesu di tlo tswe di tlo tswe di tlo tswe di tlo tswe dintho tsa balloi ka lebitso la jesu wa nazareta le tlo hlatsa le tlo hlatsa le a hlatsa le a hlatsa le a hlatsa hona jwale liyahlatsa 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 if wauka wanyuhuniwa ingathi ufuna uhlanza mara awukhona uhlatsa lata metsi a mangapha ka speech lata metsi a mangapha 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 tshela letswai tshela letswai tshela letswai tshela letswai modimo ka ke rapela ntho ena ke fetola hlaba balloi ke fetola hlaba balloi ke hlaba balloi modimo ke rapela metsi ane ke wa rapela ka lebitso la jesu spiritually so ke romela ntho ena ka ra metsi a bona di tlo tswa dintho tsa balloi ke tlo hlaba balloi di tlo tswa ka lebitso la jesu ke madi a morena jesu ke rapela metsi ana kwa rapela ka lebitso la jesu lona balloi ke le hlotha maatla ao le operatang ka ona ke senya diplane tsa lona ke senya dintho tse di ena ka lebitso la jesu e re ke nwa madi a morena jesu e re ke nwa madi a morena jesu e re ke nwa madi a morena jesu ha o qetile nka menwana ha o meraro o e beo hodima leleme tjena nka menwana e meraro tjena o e beo hodima leleme la hao tjena ke tlo count of fihlela ho 3 le tlo hlatsa ka lebitso la morena jesu ke count of fihlela ho 3 le tlo vomita le ntshe le sela kwenya le skela kwenya hlatsa o skela kwenya o tla cleana ntlo ya hao o tla cleana ntlo ya hao vomita bea menwana e meraro hodima leleme la hao bea hodima leleme la hao ke count of fihlela ho 3 ke counter 1 2 3 hlatsa out 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 vomita hlatsa 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 hlatsa
ausiana na itse monna wa hae ho no bua motho ka re ho monna wa hae ke mang kana ke mang ka polo hlatsa bang o lo hlatsa ke sho ke Pulene ke sho lo hlatsa ke Zuzu o ntsa hlatsa Moruti nna e hlatsitse. o hlatsitse o hlatsitse haholo Ha ke so bone ntho e jwalo e ke e hlatsitseng. hana wena kwena no re monna ha o entse jwang Ke nna a itseng monna ka o tsamaile fela. O lo tswa lefung ka bona ka tlung a kgutlela mosebetsing ya bawile. ke ata wena ke batla yane a ba re monna wa hae wa le Nna. Ke nna ntate Moruti. o itse kana monna o etsa etseng Ntho ya epilepsy. Ntho ya epilepsy ne motshege. Ha ke mo thusa ebe nthona ya kwatega mosadi mosadi. okay ho etsa etseng ngwana jwale wena ha ntse ho etsa etseng ha ntse ke rapela le wena Kutlwile ka re nka hlatsa ke fila dizinyana batho ha ke hlatsa ho no tswa lelete. nka le tsola o le be mahlong a kwaela mahlo a hao tshwara bikinyana mathe tlosa ngwana pela hao hle o tshwetse mathe Ya ntate Moruti. le be mahlong a kwaela mahlo a hao o kwetse mahlo Ke a kwetse ntate. e re lona ba loile monnaka Lona ba lo ile monna wa ka. tswang le tsamayeng Tswang le tsamayeng. motho wa ka ke rapela ba loile mosadi enwa get out phumane tswang ka ra monna wa hae tswang ba lo bolleng ba ba fulleng out la ba ba full le batlang why le ba loya yeah guys ha isa le yena buang hana ke le jetse ke re di spirit di a bua ha isa le yena buang le bakae ka ra mosadi eo le bakae le ka ra monna hae le bakae mamela lona o le kentse monna wa hae epilepsy jwang buang le mo kentse jwang epilepsy le di kentse jwang Ke tsona tse mo fikantshang a tsene le mo fufusa la sa nkile ke no ka hae. tswang nka dintho tsa lona le tsamaye ka speed lokola monna hae nka epilepsy ya lona shebang ke tshwere hlaba ke tlo le hlaba ntshang in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Feta ntshang epilepsy monna wa ntshang epilepsy dintse
Dimologo. Hadinsa, Ikamani, Hadinsa. Oh, the man, Hadinsa, Fetsa! Hadinsa. In the mighty name of Jesus. Are you so great? Are you so great? Liferite. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Que toi le boise. Que toi le sabre. Que toi le sabre. Liferite. Bato khutlelana. Fetsa le tsamaye. Fetsa. Fetsa. In the mighty name. Toi, ke ba la fela o tri. Kaofela. Ho monna wa hae le o mosadi eo. Tswa. 1 2 3. Get out. Out. In the mighty name of Jesus. Tswa. In Jesus' name. Karabo. Ki karabo. Abikana ki mangosio. Abdi. Karabelo. What's that? It's one about tobacco. Hello, so happy to move. Killing a check a seller, the way of fancy, Hansaki and Elan's a gay, take a seller, K. H. Lamorao. Open about tobacco. I cannot go to so it's a fast. Keep all about tried. Open out of it. Baboon, but I buy 2 and I make questions for him. Open about baby were born about by 2. Come on, from about 4. I had the road. Maruboni 2. What about 2 you? I had the road. Kinya. I can't say making your high. Yaboluna. I want that. Okay. Kikopa nga maswa nga le tsola o le be mahlo ngape ke batla bane ba ikwetse mahlo ke batla ba expose be le tsola o mahlo ga hao tsola mathe Yeah, chasing that. manyoloi ke re gopola ka lebe be le tsola mahlo ga hao modimo ka ke laela manyoloi a areste bana ba babedi ke le tshwere bo mama ke le bambile ke le tshwere tlonkwana bula mahlo a lona ke batlang mosadi yona le bona tlosang dintho mahlong a lona tlosang That. le a le batla le bone The roads are when I said about that. le eng hae I didn't expect it. I never had one that one. jwale wa le sa batho ra le bone e lona mamelang hey mamelang le tlo utlwa ka nna lona hlang mahlong hlang ho yena le utlwa ka nna no hlang mahlong ke pele ke le hlaba ka ntho ena hlang mosebeng ka mahlo le kope tshwarelo mosebeng ka mahlo le kope tshwarelo mosebeng kopang tshwarelo leloko le tse mon tswang le tsamayeng tswang out get out in Jesus name karabelo o ba bone bana
Ba bolla di moruti. ke eng bona ya hao Ke ba ntshuba ha bo monna wa ka. ke tlo o jwetsa o etse jwang o ka nna tswa ke tlo o jwetsa gore o hlape jwang monna hao o itse o ntsa le teng ka tlone O ntse a le teng a ke sa dula le ena. Mara ntse re kgona ho bonana. o batla go tletlelana le yena ke tlo o thusa le ka go tletlelana Eya ke moruti. ke tlo o thusa thank you kgaitsedi yaka thank you so much thank you so much guys ke yana ntho ntse ke di jwetsa ke re di-spiriting ya bua ke batla o tla ho ntho ke mang PB2 ke mang Ke puleng ka temo. puleng kana wena o itse bothata ba ene le eng Itse bothata ba ka ntate moruti hona jwale tjenana. Ke ntho ya hore ha re sa robalana hantle nna le ena ha robalana ntho ha e tla be ewa. o kae yena O hae ke Lansing mona le ena o Free State Qwaqwa. oh ke go ba time TV ha ke tsebe ke TV kapa ke nye rasang Ntate moruti. please ya o swaka Ntate moruti ke teng. nka tshwara bikinyana ya mathe tse Ntate moruti. a be mahlong a kwala mahlo Ke a kwetse e moruti. re lona balloi Lona ba le lona. lona nako ya lona e fedile gona jwale Nako ya lona e fedile hona jwale. e lona tswang 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 ska la ntshokodiisa tswang le a mo tlohella kre le a ba tlohella le a ba tlohella a ke bapale a ke bapale a ke bapale le a ba lokolla kre le a ba lokolla le a ba lokolla a ke utlwe le reng le a ba lokolla ke le hlaba dikgopo modimo ka ke ba hlaba ka lebitso la jesu ke ba romela le mollo tswang 1 2 3 out 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 le a tsamaya le a tsamaya le a tsamaya ke re na le a tsamaya ke re le a tsamaya ha ke tlo le tlohella ha ke tlo le tlohella pele le njwetsa le a tsamaya le a tsamaya le a tsamaya ha ko utlwe le reng le a mo lokolla le a mo lokolla le a ba lokolla le a ba lokolla le a ba lokolla jwale le a ba lokolla a ko utlwe buang hantle le a ba lokolla le tlo nka di dintho tsa lona le tlo di nka le tlo nka ntho nngwe le nngwe ya lona le a tsamaya le a tsamaya jwang ha ke utlwe le reng ke re le a tsamaya le a tsamaya tswang nka le spiritual husband sa lona tsamayang 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 le ntse le ba lokolla ha ke utlwe le reng lona di-satan tsa baloi le ntse le ba lokolla ha ke utlwe le reng le a tjha le a tjha le ntshenyetsa nako le ntshenyetsa nako tswang phutha dintho tsa lona le a ba lokolla kre le a ba lokolla le a ba lokolla le a ba lokolla modimo ka ke kwatile ke a ba hlaba ke a ba tjhesa one ke a le tjhesa fire 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 le a tsamaya le a tsamaya le a tsamaya ke re na le a tsamaya ha ko utlwe le reng
le a tsamaya nka spiritual husband sa lona senkeng phuta meriana lona lokolla monna mosadi ena lokolla mosadi ena ka speed le kwetile le ntho e tsa le feditse ke rena le feditse le a tsamaya le tsamaile motho ba ka ke rapela ho fihlela ho 7 ba be ba phuthile dintho tsa bona kaofela le spiritual husband sa bona 1 2 3 4 5 6 7 out le tsamaile ausi wa etsahetseng ho tswa motjheso mmeleng wa ka o tswile motjheso mmeleng wa hao ka tswa motjheso mmeleng wa ka ho no tswa setho se bana ba o kentse sona ba lelekile monna hao ka sona se ne se tswa mmeleng wa hao amen God bless it. kutlwa ke feel empty Jesus. empty tate moruti wa ka Thank you so much. Ke tlo jwetsa o etse jwang. Ke kopa ho ntsha ke a ho mang e be ke kopa o nthusetse ke a ho mang Oh, goodness and that. goodness And that. butle pele ke atla ho wena Lulu come on hle Lulu o etsahetseng wena ntse ke rapela le wena o etsahetseng ntse ke rapela le wena before how the time no go hlatsa ntate November ntho e ke ntshitseng e ntsho e na le dikweleta mo ha ke se ke dikweleta tsa e ka re dinama tse ding e ka re ha ke itse o hlatsitse go na le e nngwe e ka re haholo ka class e 1 ya ntlha and e kana nyana mara ntho e ke ntshitseng mo ha ke believe kana o itse le wena monna hao ka o shutela be o e bone kana o ntshitele ke tla re fa number ka le nromele dintho tsena tse tswileng ntho kana o itse le wena monna hao o tsamaile ne ke flashy oh modimo okay nka tsala bikinyana mathelso now ba le be mahlong a hao e re morana Jesu morena Jesu tsatsing lena tsatsing lena baloi bana ba tlo tsamaya baloi bana ba tlo tsamaya ke lokolohe ke lokolohe ba nke seqetho sa bona ba nke seqetho sa bona e re lona baloi lona baloi morena Jesu sa le teng Jesu sa le teng modimo wa ka ke rapella mosadi ena in the mighty name of Jesus tswang a ska la ntshukodisa le a tsamaya a ska la ntshukodisa lona le a tsamaya a le tlo ntshukodisa ne a phuma le a tsamaya ho yena le molokolla le lokola Lulu le molokolla a ko utlwe le reng ntukulle le bakae lona ho Lulu le bakae ho Lulu le bakae le a tsamaya ngwana rona ngwana lona o etsang
What's the one alone? Ha tswe re batla ngwana rona. Re batla ngwana rona. Ngwana lona ke mang? Ke monna wa hae. Ke monna hae. Helena, ke bua le lona. Wa mo tseba. Le batla ngwana lona, monna wa hae. Monna wa hae. Ke yena ngwana rona. Le batla hululu. Le batla. Le batla. 5. Ha o sabe. Alen sabe. 5. Okay. So, mosadi o na le maarwang se jwang le monna hae. Le maarwang se jwang. Lingile. Ha di topela masepa a tsamaye. Lingile. Ke di topela tse makaka. Ke di patile metsing a tsamaye. A ska kgotse. O sokotse. O rapela too much. Wa rapela. O iketsa ba rapedi. Monna hae o kae? O tsamaile. Wa ka bana ba hae. O ba rata. Yeah, thank you so much, Ntabi. Thank you so much, Ntabi. Guys, Ntabi went a very important area. We keep and say the cover or Murana Jesu, keep atakata samadi, I cover myself under the blood. Lulu, Mamela Luna, Luna Baka Hulule, Limueting ake, Libayeting ake. Libayeting ake. Okay. Mamelang here. Shabanki Swery. Pitali Saba. Liskela Swan. Nsangi Kitosalo now here. Nsangi Kitosalo now here. Nsangi Kitosalo. Lisa Malama. Lisa Malama. Mamela, le laulwa kina today. Kina le laelang. Ke tsama le banyoloi, ke tsama le morena Jesu. Lokola mosadi le ntsha kitso tsa lona. Ka speed. Lokola mosadi ntsha kitso tsa lona. Lokola le monna hae. Ntsha kitso. Ntsha kitso. Swan! Hurry! 1, 2, 3, out! In Jesus' name. My God. Lulu. Where's that? Where's that? Where's that? Baba guy. Wabatiba. Get in your house. Ke nkgono wa ntate wa mo tlung le mme wa hae le mme o mong wa tšhomi ya hae ba babedi ba ke wa bona fela ke sa ke ba tsebe ba shebetseko O batla ba bona kapa ke ba tsweng. ke ba fumane O batla go bontshe bona. ba ntemetse ka nqela ho tsela ba tsamaya O batla ba bona bana ba babedi kapa ke ba tsweng. ke batla ho ba bona Kwala mahlo, beha letsoho la mahlo. Ke jwetsitse batho ka reng di spiritual ai ntho tsena nna ke di thabetse. Beha letsoho la hao. Modimo ka ke arresta manyoloi latela mame ba itu.
Eh? Ke a ba tseba ntate November, ke a ba tseba batho. Wa ba bona? Ke a ba tseba kaofela. E re ba tsamaye. Oh batho. E re ba tsamaye. Oh my God. Tsamaya. Tsamaya. Oh, ke be ke ba tshepileng. Awu mara bazalwane. Ke ba nkutlwisitsa botlhoko, ke ba tshepileng. Nkgono bana ba nrata, nna ke tseba ba nrata. Ntho ene ke bua ntho e nngwe le e nngwe le nngwe. Ba galemela bomme ba. Kante le bana ba teng. Tate Modimo o thusitse. Tate Modimo o thusitse. Tate Modimo o thusitse. O ska ba kwatela. You are delivered. You are totally delivered. Modimo o thusitse haholo. O dula o kae kana? Next stop. Lulu ntate Modimo o thusitse. You are delivered. Yo. Ke batho ba ntse o bua le bona. Monna o na santse a tsamaile kana o itse o tsamaile monna hao. Ke gale tsamaile ntate November. A ke se bana ba santsane ba batlang. No, ba le ha ba qhala. Eh? A ka utlwa re? Tletse gale le bana ba babedi. O tletse gale. Tletse gale le bana ba hae ba bashimane ba ithu. Okay. No, tlo go jetse letsa. November a tswa nkisa mosebetsing, a fetsa ho dropa gate ya mosebetsi. Ba mo tsamaisitse. A tsamaya le nna le bana ba hae. A nsuna kante ke ha ne a ile. Ba itse ba lo ibana ba ntse ba bua ka wena. Ba itse ba ne ba batla morra wa bona, ba ne ba batla ngwana bona. Le batho ntse Ba ne ba batla ngwana bona. ba tshilo mo. You are free also, Aka. You are free. And then ke tlo jwetsa o etse jwang, o hlape jwang, because bana ba entse gore ska hlola o ba le di relationship. I'm going to help you gore jwale from now o be le di relationship tse stable, o tla thola lenyalo. Ke a leboha ntate moruti ka matla a Modimo. Ke a leboha kgaitsedi ya ka. Thank you so much, guys. Na kopa o kwale. Not it. I ke le jwetsa ke re it's about I ke le jwetsa ke re kereke tse tsatsing deliverance ke so. Believe me, ke shebile batho ba bang ba ntse ba re November wa actor. That is the problem ya batho ba sa tsebeng deliverance. Kereke tse sa etseng deliverance. Deliverance ke yona ntho e ntse ke etsa ya ho leleka di spirit ka hara batho. And I most of churches, I get khathale whether you are a prophet, kapa you are a prophetess, kapa if o sa etse deliverance, hali thusi batho bo ntate moruti ke le shebile le teng ba bang di panele bona. I mean ntho ke ka mon. If o moruti ha o etse deliverance, you don't help people, hali thusi batho. Hali thusi batho guys, ke kopa lo jwetsa net. Ani ba nceda abantu next. Ke kopa ba babedi bana tshwara matsoho a lona lo a beha. Ke mang nthuse Abi? Goodness Limposa ntate. Goodness Limpos tshwela mathe matsohong a lona. Amen. Amen. E re Morena Jesu. Morena Jesu. Guys, kaofela ha lona ke kopa ke se ka hlola ke accepta batho kaofela ba nang le di spiritual husband, ba nang le dintho tse robalang le lona, ba feelang gore something is not right in your body. Tshwela mathe mona le ba ntse ba batla ho requesta. Tshwela mathe mona ha o qetile o bo beha matsoho a hao mathe a mahlong a hao tjena o bo kwala mahlo. Hona le ntho le tlo utlwa ba bang le tlo wela fatshe, ba bang hona le ntho tse tlo tswa, ba bang hona le dintho tse tlo manifestang ho lona ba lo ba tlo tswa. Beha mathe mahlong a lona
e re morena Jesu Morena Jesu, re lokolle tsatsing lena re lokolle tsatsing lena ka moprofeta wa hao ka moprofeta wa e bile tlhahla la bobedi e re morena Jesu Morena Jesu, re lokolle tsatsing lena re lokolle e bile la qetela re morena Jesu Morena Jesu, re lokolle re lokolle modimo ka ke rapela batho bana le ba kene le ba tshwereng ba beile matsoho malapeng ke rapela ka lebitso le phelang modimo ka ke rapela baloi ba utlwe leru le otla ba utlwe mollo ba utlwe dintho di etsala ba utlwe ka ra batho ke counta ho fihlela ho 3 ba ya tsamaya 1 ba ya tsamaya 2 ba ya tsamaya out out, 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 out. Umlilo. Bayatsha baloi. Bayatsha. Tswa baloiting. Tswang re batho bana. Tswang. 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 Modimo ka batho bana ba tshemmele ba fufulele ba swete setho se tswe mmeleng ya bona ba loi ba tswe modimo ka ke rapela ba bang ba manifeste matlong a bona dithokolosi di bue ba loi ba tswe out 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 modimo ka ke tshwere lerumo lena morena Jesu ke tshwere hlaba yena ke hlaba baloi lona baloi ba ipatile ka ra batho bana ka ra dimpa tsa batho bana ka ra dipopelo tsa bona ke le hlaba out 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 ha ba tsamaye baloi ha ba tsamaye ka ra dipopelo tsa lona mmeleng ya lona maotong mathekeng ke ba hlaba out 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 ho etsalang ho lona ba babedi le lona ba bararo mono ho etsalang ka speed ho ntse ho etsalang nna ke opelwa ke popelo o opelwa ke popelo hona jwale ya ntate ya letso la hao ya lona tswang ka ra popelo ya hae tswang 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 ska la ntshenyetsa nako le a tsamaya le a tsamaya le a tswa le a tswa tswang lata metsi lata metsi lata metsi lata metsi ke mang ke mpha kapa ke mang ya ntate moruti ho etsahalang wena mpa ya ka e thatang ntate moruti mpa ya o e thata kana o itse o hlatsitse ke tlhatsitse ntate lata metsi ape la ho qetela lata metsi ape in Jesus name modimo ka ke rapela totlisa lebitso la morena Jesu loko la saba sa khulula bantu modimo ka diplane tsa baloi ha di nyope ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ka lebitso la Jesu ka lebitso la Jesu ka lebitso la Jesu ka lebitso la Jesu tshwara metsi if una li something your something is not right letlo ya toilet this time ba bang letlo toilet letlo sebetsa mala ke nye menone meraro ka rametsi ao ke nye menone e meraro modimo ka ke rapela ka lebitso la Jesu moya halalelang ke a o kopa ntate wa ka lokileng ke a o kopa ka lebitso la Jesu wa Nazareta ke nye menone meraro e meraro ka rametsi ao ke a lokoloha tsatsing ke a lokoloha tsatsing le e re di Jesu tse tshwereng bophelo ba ka tshwereng bophelo ba ka Jesu tse tshwereng katleho ya ka Jesu tse tshwereng katleho ya ka Jesu tse tshwereng lenyalo la ka Jesu tse tshwereng lenyalo la ka guys le bue kaofela ke kopa ho ntsha re bue kaofela ke kopa ho ntsha e mong le mong ke kopa ho ntsha re bueng kaofela guys o bue hore
ntho e nngwe le nngwe bua e re ntho e nngwe le nngwe e tshwere dintho tsaka e re sejeso se tshwereng dintho tsaka e re ntho e nngwe le nngwe e mmeleng yaka tsatsi lena ya tswa modimo ka ke rapella metsi ame ao ba wa tshwereng ko rapella ka lebitso la Jesu ntate wa ka lokileng ke o kopa ga ba hlatse modimo ka lokileng re a lokologa tšhelete tsa rona di a lokologa manyalo a rona a lokologa business tsa rona di a lokologa mesebetsi ya lokologa success tsa rona di a lokologa nka matsi ama e re ke nwa madi a morena Jesu e re ke nwa madi a morena Jesu nka menwane meraro e be mona o tshware mpa nka menwana meraro o nke o tshware mona ga o qetile o bonka menwana e meraro o e be mona le tlo ya toilete le tlo ya diphirotong le tlo lokologa gona jwale le tlo tshwara ke moruto le tlo tshwara ke toilete ke kgaoto e fitlhela o trie beya menwana e meraro dima le lena beya 3 1 2 3 tlatsa out 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 toilet modimo ka bantse ga ba ye toilet ga ba ye toilet modimo ka ba hlatse ba ye toilet ga ba hlatse ba ye toilet ga ba hlatse ba ye toilet now ga ba hlatse ba ye toilet ga ba hlatse ba ye toilet ga ba ye diphiroto modimo ka ke rapela batho ba hlatse ba lokologe in Jesus name wetsalang ntho wetsalang if o na le motho a o ileng ka tlong please requesta kapa ntho etse gore o na le motho a o ileng kapa o na le ntho tse buang ka ho yena if motho ntse a bua dintho tseo le sa di understanding please njwetseng if motho ntse a bua dintho tseo le sa di understanding please request because some of you ba bang ba lona batho ba tlo manifesta ka rantlo tsa lona ba wele fatshe no go na le batho ba weleng o ka re fela commenta mona fela gore ke nna eo go na le motho a weleng commenta jwetsa go na le motho a weleng kapa go na le motho a buang dintho tseo le sa di understanding ke be ke tlo bulela batho ba tlo request ba nkopa dithapelo ke la nkopa thapelo ke batla go tseba gore go etsalang guys ke batla tseba ke nna akore ke nna go etsalang ke kopa re monke guys ke kopa fela le seke la nkopa prayer for now guys ke batla go tseba gore go etsaetseng ntjwetseng go etsaetseng ka speed go etsaetseng nna go lla something nna go lla santa ka hodima ntlo ke tlo eleleka a se nix ntho eo a ke batshabi ba loe ke nna mpa ke hetsa go tlhatsa ke nna mpa ke etsa ke tsebo teng walla wa bohle mosadi wa ka walla wa bohle ke kopa o requeste master ke kopa o requeste please abi number 1 ke mang abi wetsa ke mang yo ke tsare ke mang ausi wetsala ausi wa ka wetsala intle nna ke tsana nako nix Okay, o tsere re rapelle metsi so ke kwa gore ke hlatsa ke so hlatse empa ke kwa gore ke hlatse o tla ka re ka hlatsa gona jwale ka ke itse le late metsi a mangwe wa latile ntate ke ne ntse ke tsa ntho tse re ke re no ha ke re kgetlong lena no ke re no ha ke qeta gore le late metsi a mang ke kopa o late metsi a mang ka uswaka ka speed please lata metsi a mang That is me, boy. Ke mang Ke boy ntate, that Boy? is me, boy. boy wa etsaetseng o na le ntho tse kokotang dumela motate moruti wa etsalang o na le ntho tse kokotang ka tlong ka mona Di kokotile? motho la selang sant di kokotile nini ha o tla o qeta hore re tshware mpeng nka le tsone beya mahlong
beya mahlong ao beya letso tshwela mathe letso lao o beya mahlong ao nas ho etsahetseng o nwele metsi ai man tate mare ke itse le nwe metsi wena o tlo njotsa o nwele hanyane guys le ntsha nako a re o nwele bikinyana ntho kana ke mang o kana ke mang Umpa. umpa ho etsahetseng Hello. Ke qeta go tlatsa ntate. o hlatsitse okay thank you ma thank you butoka ntho kana ke ma master mama ya itse mosadi wa e walla ke kopa request master mama ke itse Ke mo requestile ntate tshwantse a send. Ke mo requestile. mba Ntate wa ka ntate o itse o qeta o hlatsa ke qeta go tlatsa ntate. thank you ntate o hlatsitseng o e shebile kapa wa e sheba Just ke bona ke tse ke dinama ke mo go kopa. thank you ntate you are delivered motho mo thusitse and then je tla le etse jwang Lulu guys ke kopa rapela le batho la o qetela ba tshwere metsi Zinda ke itse batho ba ntjetse if una le motho a wileng ka tlung ya hao kapa something is happening nna I have a running stomach manje wa hopola ke itse batho ba tlo sebetsa mala I said some people ba tlo ba le running stomach it's happening Lulu Ntate moruti. ho etsang Ntate moruti. ke bona o requestile hape Ke nare fela mo ke leng teng. o na re fela Ke nare. you are going to be okay Ke thata nako e le thata seng dikenyana. o hlatsitse haholo A se ke ntate moruti. o re hlatsitse haholo okay ke tlo o jwetsa re etse jwang ke a kwatela ke tla o jwetsa re etse jwang ke tlo o jwetsa re etse jwang zindan ke zindan Ntate moruti. nna ke Nna kutlwa sa etsahale letho ntate moruti. Ke practice kaofela ditaba tsa kutlwa sa etsahale letho. lata metsi zindane ha o qetile o nke letswai o le tshele mono ha o qetile o nke le lona ba bang ba reng tate moruti ha o etsa le nix lata letswai o tshela metsi ha o qetile o dropisetse di like kapa ke olive oil kapa olive whatever nje tsamaya etsa jwalo buti wa ka fast ka speed guys ke a kwala nna kampeng o kopana o tlo ya toilet ke kopa le wena Cynthia ke kopa o nke metsi o tshele letswai hape la dilase ha o qetile o rothisetse la kapa oli kapa fish oil e nngwe le nngwe ka speed ha o sa etsala next month wa tseba ba bang o tlo etsalang mathapelo some of you deliverance ha e tlo etsala no ba bang e tlo etsala bosiu ba bang le tlo etsala hosane ba bang le tlo matha di-toilete ka hosane ke a le qenehela ba bang le tlo hlatsa bosiu le tlo hlatsa ba bang le tlo ya toilet you will be shocked wa bona e ka re ha ona le tse etsalang trust me bona ke mohlanka wa ntate modimo I'm telling you the honest truth I'm telling you O hlatsitse madi. mang Miss Mo a re nna ke hlatsitse madi. a re hlatse madi Ntate. o kae miss mo a ke mmone ke sokola Account ya hae e private. master So ke kgone go mo invite. master ke sokola ka camera master la o sa etse ka camera ke kopa fela o requeste fela straight o na le motho a hlatsitse madi Ntate ke Miss Mo. nna ke nkile photo a re go na le motho a reng yena o nkile photo goodness a re o nkile photo goodness Moruti. o etsahetseng Ke latile class e nngwe ke re ke le ka utlwa popelo ya ka e ba bohloko. Re ke late metsi ka nwa metsi ka hlatsa gore ke hlatsitse ebile ke nkile photo moruti. o nkile photo Ntate kore
Go tswile lekweba le ke sa tsebeng ke lekweba lang, lekweba fela. But ntho yona e sa dutse mo tlasa mpa mo. mo tlasa mpa. Ba ke mathata. Mokhubung mona ona le ntho e dutseng ka ge e batla ho tswa. And then ha ke nwa metsi hang e ne le lehlatso ka mo e le moroto ka mo e le lehlatso. Okay, jwale o tlo ya toilet jwang? Oh my Jesus. Jwale o tlo ya toilet jwang? Ke go bontsha le metsi a mangape le batho kaofela. Yo modimo ka wa ikentse tjena. Tshela metsi guys. Ba nang le tshela metsi guys. Ba nang le olive oil. I prefer olive oil, but it doesn't matter hore ke oli mang. Doesn't matter hore ke oli mang. Here, fish only kapa whatever, it doesn't matter. Ne ke sa sebetse hantle sekolong empa ke ka kgalloha fela nako e telele bophelong. Okay. Harina motlakase hle. Oh my Jesus. Guys, ke kopa ke qeta ho hlatsa habedi. Ke qeta ho hlatsa habedi. O ke qeta ho bohla. O qeta ho bohla habedi askis. O qeta ho bohla habedi. Guys, ke a kwala. I'm about to close. Ke na le 10 minutes be ke kwala. Ke kopa make sure that this time unka oh my Jesus. Jwale tsatsing no ke lokola ditjhelete business on everything. Cut beat. Abi Ntete? akumbale ntho mbale Mark chapter ke batla batho ba bone wa bona no di spirit di a bua ka ra batho na le batho ba sa itsebeng ntho eno hore di spirit di a bua ka ra batho di spirit di a bua guys le tso metsi a lona le wa kwale di tsela no vale le wa kwale ke tla le jwetsa bana ke le wa kwale make sure that ha o beile metsi a because ke batla share scriptures en a kwala metsi ano a kwale ka something tshela letswai then ha o qetile o bokwala metsi ao wa bona o nke olive oil kapa whatever oli tshela guys ke kopa le ke kopa Mark chapter 1 ka spiti fela o itse Ke tshwere ntate verse efe? Mark chapter 1 verse number 21. Okay. Sehloho sa ditaba se re Jesus cast out an evil spirit. Verse 21, Jesus and his companions went to the town of Capernaum. When the Sabbath day came, he went into the synagogue and began to teach. The people were amazed at his teaching, for he taught with real authority, quite unlike the teachers of He religious. taught about what? He taught He taught with real oh, authority. he taught with real authority. Ne? Then what happened, Bala? But it was quite unlike the teachers of religious law. Suddenly, a man in the synagogue who was possessed by an evil spirit began shouting, "Why are you interfering with us? Jesus of Nazareth, have you come to destroy us? I know who you are." Who was spirit? Who was the spirit? Who was the spirit? The spirit dia bua. Ki tsena di botsa di bua le morena Jesu. Imi moya ngolile yo I a theta. Batho ha le go itseba. Le ka se dumele, le ka se understand. But the spirit dia bua. But the thing is
ke ena Jesu fihla ka hara kereke. Jesu fihla ka hara kereke for the first time in that church. When Jesu fihla, the spirit can manifest. There are churches, ho na le dikereke tseo moruti tla rera qete o rera ha ona se spirit se manifestang. Ho na le baruti ba rapellang batho, you ka se utlwe di spirit di tswa. Mare morena Jesu, the first thing a yentseng ko cast spirit se o tlo utlwa bala. Amen. Okay, have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One sent from God. Jesus cut him short. Be quiet. Come out of the man, he ordered. At that the evil spirit screamed, threw the man into the convulsion, and then came out of him. Spirit, Amen. the spirit can screamer. So that is why look about batla be balla, but guys, if I let my character deliverance, I'm telling you so. And number two, if le fila or le batla o tla honna kapa le batla kopana le nna if le Pretoria, if le Rustenburg even if le ka ba 10 groupeng batho ba Rustenburg, batho ba Joburg, batho ba Pretoria groupeng ke tla tla ke tlo le delivera ke tlo le thusa groupeng guys groupeng. One, the spirit di a bua. Ke ntho batho ba sa tsebe hore di spirit di a bua. And the last thing e ke batla batho ba understand ke na ke hore go vomit, it's a part of deliverance. Guys, don't take about vomiting for granted. When I'm in Joburg, I'm in. When Lebata Lempata Mpiteng, I will come to Joburg, I will come to Pretoria, I will come Lesotho, I will come everywhere. Ke tlo le deliver ke le rapelle. Guys, ke batla go qetella ka hore di spirit di a bua. Now when o sa tsime di spirit di a bua, you will think re a fake, you will think re a fake re etsa di spirit di a bua. Zia theta. We can read Mark chapter 5, Leona Jesu kopane le motho ya na le di spirit a neng a dula mabitleng. Morena Jesu a leleka di spirit fa bua le morena Jesu. Number 2, when you read Matthew chapter 10, verse number 1, morena Jesu bitsa di disciples ore ke le fa matla a ho leleka meya e ditshila to cast out the evil spirit. But they were anointed for the deliverance. It's not everyone who's anointed for deliverance. And that is why some of you, let us try the spiritual husband, spiritual wife, the spiritual thing. Let us try the Mark chapter 6, verse number 7. Hearing 6, verse number 7. Okay, all quote script so no so Jesus sends out the 12 disciples. Mark chapter 6, verse number 7. Okay, 6, and then Jesus went from village to village, teaching the people. 7, and he called his 12 disciples together and began sending them out 2 by 2, giving them authority to cast out evil spirits. He told them to Guys, solanka le sa go ke sa gone o tla mo le leng teng. Kalamang dikoloi, kalamang di-taxi, le tle Bloemfontein. Then from Bloemfontein solanka le sa gone hore ke tle ho lona. Solanka le ntse le hesitate. From Bloemfontein. The spirit di a bua. The spirit di a bua. Ke kopa le nke metsi a lona. Re qetile. Tshwara metsi a ho tjenana. Ha o qetile tshela letswai. Ha o qetile o tshela letswai. Ha o qetile nka anointing oil, fish oil eno ya lona. Nka fish oil, whatever fish oil kapa olive oil, e tshele ka hara metsi. Ha o qetile kenya menwana ka hara metsi ao. And ntho nngwe le nngwe e fasitseng ya hao, bua hore morena Jesu ke kopa o lokole tjhelete tsaka
ke kopa o lokole business ya ka, ke kopa o lokole lenyalo la ka, ke kopa o lokole mosadi wa ka kapa monna ka, ke kopa o lokole debits 10,000 debits, everything yo batlang e lokolowe, o kenye menwana e meraro ka rametsi ao, o kenye menwana e meraro ka rametsi ao, bua ntho nngwe le nngwe o batlang e lokolowe, everything yo batlang e lokolowe e bue di bitseng ga iso kwetse mahlo a hao di bitseng e re nthongwe di bitseng nthongwe le ngo batlang e lokolowe e bitse yonke into ofuna ikhululeke e bitse ka lebitso tšhelete ya hao ha e lokolowe business ya hao ha e lokolowe promotion ya hao ha e lokolowe di bitse rapela 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 o tshwere metsi a gago le wena moshimane wa ka ga itseng o no sa sebetsa hantle sekolong please also pray for your school pray for everything di rapelle and o bue gore modimo wa ka tšhelete ya ka ga e lokolowe business ya ka e lokolowe everything ya ka e lokolowe ga di lokolowe ga di lokolowe ga di lokolowe ga di lokolowe ka lebitso la jesu e re ka metsi ana everything ya ka e a lokolowa e bua kgetla la bobedi e re ka metsi ana dintho tsa ka tsohle di a lokolowa e bitse la boraro e re kgetla la boraro e re dintho tsa ka tsohle di a lokolowa ka lebitso la jesu wa nazareta ke kopa rapella metsi ao ke kopa rapella metsi ao modimo wa ka everything yo ba e bitsitseng ba kopile gore lokolowe modimo wa ka di lokolle gore lebitso la go le tle le tlotliswe morena jesu o itse dintho tse ding di entswe ka bomo gore lebitso la go le tle le tlotliswe modimo ka ke a rapela ntatwa ka lekileng glorifya lebitso la gago batho ba ba ke ba tsebe gore go na le modimo ya nang le maatla batho ba ba ke ba tsebe gore go na le morena ya laola legodimo ya laola lefatsheng ka lebitso la jesu wa nazareta ke a rapela modimo ka lekile tsatsi leno ga ba ke ba lokologe dinthong tsotlhe tse re di tlamme maphelo a bone ka lebitso la jesu modimo ka ke rapela metsi ana a fetwe madi a morena jesu ke 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 madi a morena jesu e re ke nwa 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 madi a morena jesu bua mantswe ora e re this time bea letso la mpe e re this time everything e neng e fasitse ya lokolowa e re this time le tse neng di ipatile kaofela di a tswa ka lebitso la jesu e re this time le tse ne di ipatile di a tswa ka lebitso la jesu nka menwana gago e meraro o e beo di maleleme la gago je e beo di maleleme o bo tshwara mpa ya gago ke a rapela modimo ka ga ba tlatse ba cleanege jwale ga ba cleanege le ba neng ba sa dumele le ba neng ba sa golwe ga ba tlatse ka lebitso la jesu ke tlo bala sekala o three le tlo lokolowa for the last time one ga ba lokolowe two ga ba lokolowe three tlatsa out 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 toilet modimo ka ba toilet Facebook TikTok ga ba toilet ga ba toilet ga ba toilet let's get la kwenya guys make sure that ha le kwenye please ninga kwenye ya toilet modimo ka ba hlatse ba toilet ha ba hlatse ba toilet modimo ka ba tsholle ha ba be le running stomach vomiting out out modimo ka ba hlatse ka lebitso la jesu ha ba hlatse no ha se network it's not a network ke baloi e tshwara ke rapela tshwara phone ya modimo ka ke rapela network ya me ke rapela ka lebitso la jesu ke rapela network in the mighty name of jesus in jesus name running stomach ya toilet vomit ya toilet vomit ya toilet vomit for the last time ya toilet vomit ya toilet vomit ya toilet vomit ya toilet vomit guys aksabatla ya toilet vomit
Where's our line? Where's that thing? Where's that thing? Where's that thing? Where's that thing, guys? Where's that thing? No, where's that thing? No. This time, where's that thing? Please, ke kopa ho kena batho ba ntjwetsa gore where's that thing? Makungene, how request them. Gothi Mosese ulai chomi, I can understand. Where's that thing, guys? Ke kopa ho request motho Dr. Remember, something happened now. Who request motho where's that thing to say nake? Tswara ke mara. O tlo ya toilet. Nna ke tshwarwa ke mara. O tlo ya toilet. Tshwara malao. Tshwara mpa ya hao. Tshwara mpa ya hao. Modimo ka higher toilet. 1 higher toilet. 2 higher toilet. 3 toilet. Toilet. Higher toilet. Ke a bohle. O nona le problem ya mpa. Vomiting blood. Yo. Divolius. Dikiman divoman. It's delicious. Divalicious. Ke kopa o request. Pastor November ke hlatsitse. November. Aruti. Oh, I. Nake. Ke utlwa ke na le letswalo le hlooho ebile ke ya thothomela. Tshepiso requester. Tshepiso requester. Aro opa ro etsa o hlatsa hape. Div ke mang? Abi ke mang motho? Ke divalicious. Divalicious. And that. Where's Alan? Where's Alan? Hlatsa madi. O hlatsa madi. O tswile ditloto tsa madi. O tsere ditloto tsa madi. Be le tsola o mahlong. Be le tsola o mahlong kwa. Be le tsola o mahlong. O nona le ha bena. Be le tsola o mahlong. E re morana Jesu. E re morana Jesu. Lukulle. E re lukulle. Lona ba loi. Tswang ho yena. Tswang ho yena. Tswang. 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 Mulukule. 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 Liatama. 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 Akutle le reng. Liatama. O na le ntho ka sefubeng. O na le ntho ka sefubeng. O na le ntho ka sefubeng sa hao. O na le ntho ka sefubeng sa hao. Sama tshela metsi hape. Tshela metsi hape ka pelenyana. In the mighty name of Tshepiso. Hello, ntate moholo. O etsalang? Wa tsa ke letswalo. Hona ho. E lona. Tswang ho Tshepiso. Tswang ho Tshepiso. Tswang. Tswang. A le tlo ntshupodisa. Le a tsamaya ho Tshepiso. Le a tsamaya. Le a tsamaya. Tshepiso. Tshepiso. Ntate. O etsalang? Ntate. O etsalang no? Wa tsa ke letswalo le di-cramp mantlong. Ke a tla. Ausi Divicious ke mang? Ho etsahala eng? Diva. Diva. Kenya menwana ka ra metsi ao. Kenya menwana ka ra metsi ao.
bothata ba Okay. modimo ka ke rapella metsi ana kwa rapella ka lebitso la Jesu le wena tshepiso lata metsi a mang a o qetela ka pelenyana modimo ka ke rapella metsi ana mosadi ena a ntshe ntho e dutseng ka sefubeng sa hae nwa metsi ao ame o nwele ke nye menone meraro le be menone meraro di maleleme la hao be menone meraro di maleleme modimo ka ha hlatse 1 ha hlatse 2 hlatsa ausi ke nye menone meraro di maleleme la hao hlatsa ska tshapa le wena tshepiso be menona ka hodima leleme la hao hlatsa modimo ka ba hlatsa 1 ha ba hlatse 2 ha ba hlatse 3 hlatsa diva Yo. diva diva ore Kopa ya toilet. o kopa ya toilet ya toilet tshepiso ya toilet ngwanaka ya toilet modimo ka ke guys tapa screen fela be re kwala 200 ke bona sentle guys ha le ka la tapa screen sena be le kotse 200 fela tla be re qetile tapa screen guys tapa screen ka le kopa ka bikokobetso bohle re kwale fela modimo a re bless haholo and then tshepiso ona tshepiso le nna ka poile toilet ka poitsa kopa ke mo se solang ke ba yo guys ke kopa ho clean di room tsa diva yes diva Hello. diva Ke tswa toilet. go etsa Ke eng qadile ke tlata madi. eh Ke qadile ke tlata madi a fihla toilet. Ke a bleed. o di phiroto Meaning madi a nna a tswa sa tswa ka fatshe ke a bleeda no. Eh. ntate modimo o lokolotse ke tlo kopa fela o mpe o ska ba tshaba o kapa hle o hlatse o ska ba o dintshe dintho tseno wa utlwa o no lo ra o ja kapa no lo o tletse haholo ha o sa na matla ke tlo o thusa ke ntho e nyane bohle ba senang matla bohle ba weak ba hlatsitseng haholo a ke le bone modimo a ka o na le matla o na le bokgoni bo bokae ke batla le bontsha santseng nkang batswa lona le wa be sefubeng nkang letsoa la o le be sefubeng modimo wa ka ya phelang ke a o kopa morena Jesu ke re rapela o be le restoration ya strength modimo wa ka le matla hodima bona power and strength power and strength power and strength in Jesus name modimo wa ka hona jwale ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta matla a mang a hlotseng a kene mmeleng ya bona ka lebitso la Jesu wa Nazareta power and strength beha letsoho la ho hloohong beha letsoho la ho hloohong modimo wa ka power and strength power and strength in the mighty name of Jesus hlatsa o ska ba kwenya hlatsa 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 ngwanaka hlatsa modimo wa ka ke a leboha ka matla le strength seo ba fileng sona
ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. We thank you so much. Ka matla ba tlo ikutlwa ba na le matla, ba tlo ema le bane ba le wiki ba tlo ema ba etse ditho tse bana ba sa kgone ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Ema le se ntho le sa etse ene le sa kgone ho etsa ha le qetile le ntshorele letswai le le enough ke tlina dikamore tsa lona re le roba le ha monate le tlo roba la monate vandag le tshela letswai le ngata ka dikapong ka kapong diva tshela letswai le leng le tlo hlapa ka lona le leng ke tlo cleansa dikamore tsa lona hona jwale fela ke tlo cleansa dikamore tsa lona le roba la monate le ska la hlola le ba le di-spiritual husband le ska la hlola le lora hampe diva o lo ga letswai diva o le ke le grof diva ke bona ka rona wa salla ha o nkutlwe ne but how do you feel jwale how do you feel o feela jwang guys tshwarang letswai ke le rapelle ha le qetile le lo hlapa ka lona hosane se le hlape ka lona le tshele ka metsi a lona le hlape ka lona and then ha le hlapa ha o qeta le tshela ka metsi o bue hore qitho eng kapa eng ene ke ntswe ke baloi mmeleng wa ka e tswile ne ha le qetile no pele le robala le tlo tshela letswai ka ra letso la hao tjena o bo ema le mating la ka more ya hao ntsa hlatsa ngwanena ba ke kopa montsha a nna hlatse solanka o ntsa hlatsa la pele letswai lena letswai o le tshela ka ra letso la hao ha o qetile bo ema le mating ne la ka more o bore moya o mong le o mong o ditshila le baloi ba ne ba dula ka kamoreng yaka ba tswe ba tsamaya ha o qetile bo letsa tjena o le tshela kaofela tjena le mametse guys o tshela letswai leno ka ra letsoho o mamele pele lo tshela o bore moya o mong le o mong o ne le ka kamoreng yaka o ditshila le batho ba ne ba dula ka kamoreng yaka ba tswe ba tsamaya le mametse tshela letswai leno ka ra khapo ha o qetile kenya menwana ya o ka ra khapo eno ke rapele letswai leno before o lo tshela ka kamoreng ya hao before lo tshela ka kamoreng ya hao tshela ka ra khapo ya hao and then a bilona ka nna etsa jwalo re a leboha o so ka kopa ho ntsha thank you so much tsa mo etsa jwalo mathela ka tshela matswai ka kapung ha re qetile tshwara letswai leno ke le rapelle pele tshwara letswai leno ke kopa ho rapela modimo wa ka letswai lena ke leleka moya wa baloi o neng o dula dikamoreng di-spiritual husband spiritual wife tsene di dula ka dikamoreng tsa batho bana tsatsing lena ha di sa hlola di tsamaya ka letswai lena ke rapela kgahlano le di-spirit tsene di dula ka dikamoreng tsa batho ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta lona baloi ba ne ba dula ka dikamoreng tsa batho di dula dibetheng tsa batho le a tsamaya tsatsing lena ke le leleka ka lebitso la Jesu letswai lena le tlo le leleka le tlo tjha ha ona thokolosi ha ona di-spiritual wife spiritual husband tse tlo dulang ka dikamoreng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta e yang ka difounu e nka difounu tsa lona e yang dikamoreng o fihla o eme le mating ska ba kena ka kamoreng o nke letswai le lengata o eme le mating la hao la kamore ha o qetile o bo bua bontshwana o re moya o mong le o mong o no dula ka tlung yaka spirit se seng le se seng ke le bontshe le etse jwang guys
ai mara ke kopa ke se ke ka le siama ko jwale ke founu tse pedi ha o qetile o hasetse shwa ne ha o qetile o le tlohelle then nka bikinyana hape o botshela ka hara di-pillow case tsa hao lona ba lorang hampe tshela letswai ka hara pillow case ya hao number 2 ya ho qetela o botshela pakeng tsa bethe ya hao le matras between base and matras le ka tlasa between base and matras le ka hara diphilo ka speed ka hara diphilo tsa lona ka hara diphilo ka hara diphilo ka speed ha o qetile tshele between base and matras le tlo robala jwale ka le tlo robala guys le tlo robala ka nnete buang moya o mong o mong o tsamaye and then ha o qetile o tshele fafatse ha o qetile letswai le setseng leo make sure that every time ha o qeta ho hlapa ka lona wa le kwaela ha o qeta ho tshela ka metsing o le kwaele o le beye o le kwaetse every time ha o qeta ho hlapa ka letswai leo o le beye o le kwaetse number tsa ka senzile Andries November ke 073 202 9079 if o batla counseling if o batla ko fe attention ya ho le mong ke sebetsane le wena o le mong nka etsa ka phone nka etsa deliverance nka sebetsa jarta ya ka phone nna nka sebetsa jarta ya ka phone otherwise if o batla kit nka tla ke sebetsa jarta ya hao ke clean jarta tsa lona maphoi ditwe ba majuba makundwana ke tlo di leleka kaofela ntho tsene ke di monitoring spirit a ke di tshabe nna and then bana le problem ntate moruti how ha material kan what do you do o ke rapela letswa ke tile ke ra I can understand dipotso ya hao but my number is 073 202 9079 again 073 202 9079 modimo shulkana di monka okay guys ke etseng so ke lebetse ho etsa so oh ke connectile wifi okay ene le ithute o nehela ntate moruti ke me metse call for qetile sa batla mathata guys le ithute o nehela hleng a ke le ithute o nehela wa tswa lona le tsebo motivator motho nix wa bona no ke le thusitse modimo nsebedise o le thusa mara le tsebo motivator motho nix ene wa tseba ntho e bohloko nna ke rapella ka kore ka passion ene ke rapella yo re kopa di-account number nromeleng ke tla lefa tsona ha le nromela WhatsApp o nromela WhatsApp kapa phone o nfounela ene nka o rapela for into financial breakthrough ha o neela ho nna if o neela ho nna ke kgona ho rapela financial breakthrough ke lokolohile lulu a re amen ke lokolohile user karabo kopa account lulu thank you so much ha ke tsebe ntho abi di-account TikTok ha ena bothata re fana ka di-account tsa rona mo Facebookong a bana bothata abi bua le nna hle TikTok ha ena bothata re fana ka ha bana bothata okay tsa ntho ke nna o ka fetisa
nna ke a tseba ntho e etsang e mo discourageang batho ke gore fela batho ba tsebo appreciate wa tseba o bona ntho e ke di thuseng ka yona guys deliverance e ke le etseditseng yone and it was difficult go ne le difficult gore ke tlo etsa deliverance it was difficult le tsebe gore le nna baloi bang attack ene ba lwantshetsa for lona so ka nnete ha le nehela just le appreciate ka nnete ke a leboha Capitec account ya ka ke 15 a be dingone 15 200 75 195 ke a di pheta ka nnete karabelo batho ba tsebe gore when o le morutwa deliverance o rapela batho le kolla batho di-spiritual attack di-spiritual baloi bano ba attacka wena ba lwantsha haholo and ba lwantshetsa lona ka nnete account number ya Capitec ke 15200 75195 ke yone a buing ngotse le if o batla etsa ka phone ka di number o ka sebedisa number ya ka ke 073 202 9079 if o batla o sebedisa o batla etsa ka account ka number o sebedisa 073 202 907